Soi fo manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whengaluenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio maya, ilo ainga. Le no fuanga e matua whaata uaina i so o stangata. Au e whaata pena I mono tu wa e seato, siaki mua o pepa balanga I le malaiwa le tele. Ona e anga ine ilo tūtou wavandi, o lo o iai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulu whalero lea I se vai ngai matua I maa hofa tele lava lona mātou o fi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo le taimi mua e te tau nuu mai ai, e le eiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa fulu lima ta la mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima ta lau, mo whanau I lalo sa fulu lingua tausang. E paulawa le mea e te whaia o le te tongi online, o na whaani leo lau City I le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lana se vaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanutanga, Zoom, ia po ni mahalolonga popua o ta pena I lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga monu, le whanaiolo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Some more strong we will survive. Yes, 6 safe.
Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Mo le whaonga. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then,
step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded, and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Some more strong, we will survive. Yes, 6 say 5. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney. Whaamauina o le luai au unanga o le whale maliwa sa Samoa ma le Pasifika o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. Ua silia ma le tolu sultau sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafoina o lau unanga ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga mo le ua wala au I eile atua. E ave sea eile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua I le luas fulwhae tū la I le fitu a solwa yaso, mātou te ngālu lua E tu samwhina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama a tili o na sila sila mwhai tau malama lama le I le mātou tū lau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, walu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whawalu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Os Pacific Funerals Australia, lo whale maliwe le mo moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha ma avenga. Fia o folofa ma whaatalo whantu le mai moanga tātou maturu pele o Samoa I le neivanga o le fiafi. Ina ua to e se furuma le valu minuti o na tale o le itu la e lima. Ia I le tautua whaawau a lau Blue TV ma le porokalami o le tauta iai wa masani iai I le tātou maturu. Ia fiafi te itasi mai lava I le aso ngafua se ia pa ia le aso tofi na isuinga fo I waiai. Ia I whaafokabau alo tātou watunu o Samoa. Ia, o le aso lulu nei, aso se furu brefito o le masina,
o yuni ia lua fi rosi kuru maleon o fa lofa ma o fa feiloi o fo lofa ia ma o fa tu lima i pa ia mre mamandu Samoa ia o sa mo fa ngale avea ia pe au ia sa utala pele o ia se fa metalanga e le to ina nea i se upu i oe wana o vai o sinare fa tulua fa mai a fa malu Samoa e le lilo e le lanu se fa metalanga le vanga le fiafi ia ai fia le to o ona fa tasi ai foi ia ma le soa o la upaanga ua masalia i lunga o peau magarungalu le ea me sore tātou purkalame ia fiafi te tasi faatalofa ma o faafeiloa ia tuai le po falaga o lau mai moaga Samoa o a mai outou lenei vaega o le afiafi o a mai ia le sila saaga sagisagi faamanuao foʻi pe upu e fai ia ai fai va o le atunuu ia ua lau tapuaʻiga i latou foʻi le aufai tatalo ia faafeteitē le lava i lenei vaega o le afiafi ia auā e lē outou va latou tatalo i le aso ma le aso e toʻatuli i le ao e toʻatuli i le aoauli e toʻatuli foʻi i le pō ia e taʻutaʻu Samoa manatama fanau luma o le atua ia e mese foʻi o fata faitaulaga e fia moli le faamālō ma le faafetaitele ia o tou auauna masani e lē toe tau faailoina asiata ia se taimi foʻi ia mafaasoa ma le soga lelei ataua faafeloai atu lotou paia ma lotou mamalu paepaesina o le galuega a le atua ia e mate afe mo malava e laga e faigatā outou faiva malo le ona saʻi malo le faatoatoa ia o amai lenei vaega o le fiafegata i lea ia Samoa i lona maliʻolasi tamā ma tinā matutua malo le ona saʻi malo le faatoatoa malo le lava papale i fia le loto ma le agaga ia e amatalia le tatou pokalame te iloa ia sa le auai le po ona po ia ona o nisi o fuafuaga o le galuega ia mise foʻi nisi o fuafuaga e fai malaga mai lenei atunuu ia ae faamatai le alofa ma le aga lelei o le atua le ua tatou talagoa fogafala pe o le tala e fai taulafoga a le atunuu e ui ua tatou siʻutila maululā ia o le tau te avatuli mawa fatafata i le alofa ma le faamaoni o le atua ia faatalofa lenā e fia faafeilai atu lausuga lelei ataua Godfather marufui malo le soifua manuia o amai oe le pele ia i lenei vaega o le afiafi usa e uma loa loʻu alofa i le atua o sia utoʻolua sosoʻolo ma oe sia uso o amai lau vaai atu i lau saufaʻi mai faafekai siaka faakalafa foʻi lausuga ma le kako au mai moa legei kula o le aso ia faafekai le kua kau ma le mauia le faigamalaga o vai aku e fiafia lava pei lava o so aku ngumongi nga o aku iai ia e le wa kere kakai umanga o foi le karsanga mai ia la so foi o kalonga le uso ia Mr Fly le la pay per view le mele wo iai na paule me le pe ma ora ko ia Mr Fly a ngalo langa longa ofu pi le ka kiai pavetai le atau wa e fatu ata per ma to fortanga le fatu ama to ese bel fortanga le committee o le fono fai o committee tele o le ala na uma walanga o fono le display umai e to ninga ma me o makua i fiu e su er ko of pi o kamaro si vai foi au ta fole langa pia o le kausu ko el kako pos se si foi malanga ko la kuma ba ku le of pi o ka o que ofo o leva nga saung i mai pi nga Oscaria sa nga lo ngelo pi e te sira fia me le maua le nofo le fia o mai ele nei o langa na tau loa le talonga dama wa too excited le ke vai langa nga failanga cat walk foi le lumor committee ai wale ma fai ai la na fa au tele ono tu langa mo fiu sa idi ya wa ke wala nga mai fo ya wa ko ai le ya ve e ku wa se ofu pi ya wa nga fai longa iepe nga fai longa suki nga wa ya na ona ofu pi wala nga mane tu ofu nga design ele sunga ya ele fionga ya nai ya o le ala ele showcasing ai fa mo boni maua se si e vave malanga ma neve yasu langa ola songa fuata alonga tama ola songa fuata alonga anai le la songe ya
Le song fu ngi ya fu le la sa ni va so fo ei o le talonga e fa mole a mo bo fo I fa mole ana e se I fa lo mai ia tau ana se I fa ta ton wer komiti wa umanga ti sign le ofu pi or kam ja fai pese plan 2 se option ya ka dingi pero iso ngo ofu pi o ia ya e te sira fia o te loa le la o to yo so a ami yer ka ko le tato warrior po le tato ami navy seal ya cho ka ko inga ya cho ke lo cho le la o ba mai se ofu substitution or kamalo o ngo ofu ami ngala fa ga ya ai malo lo vale o sai malo Pakoto, tau no manu ia mai. Ya, le o vai mai la ofu ia. Ofu ia e ngala ko ngalo. Le va ai la ia. Eu fa foi langa wa tu excited wa tu rush le kama. Ai te loa. Wa misi a ko longa ofu ngale le pe pa ave moanga. Le lang moanga. Ya. Ya mana tuara o tama meme. Ya. Ele isi ko miki foi le e kau sais fa kasi more markam. Ia, tu sao le tau mawai e tau sais fa tasi male o sao le na tau fa siaki ai sungar meia. Ia ale ai. Ia te loa o so alo io e. Leila o le meia. Fe kau ile le ele o for meia. Ya, wale lei ai fa more va ia e pole se va ai ono va ve mai. Ya ona pi fa o mai fa more ia le tato ofisa. O lo manuia me o mai dangan le le tu. Pa mai tato. Fa kai o lo manguia fo ma fa muri. Yo, ma fa ngi sia ngafi ma mai o le ngi sia ka ko ofisa. Ai ke si la fia. Ma tau no mai malai va le o le fa ula. Oi. Ai o pangalia o le faula e tele nai tina mai LA na malanga tu sa ili oi io e tau de ini LA na mai ama ua pia nga o ia vita violma ia awa sa ili awa lenga ku fa fo fa pea o le tana o le te balanga mai o vatu ia finga tala nga o le pasialo na pe mita le ni tau sanga io fe kauia fe kauia o expire le passport o vetu langai lango le lave o godfather e se le se furu tau sanga nga mai e America ia e langa i fo isi ka mai pe mi ka kele yo ka mai pe mi ka ngai ko ka u feu ya i solo ai nga la pi o inga ngai ko ia le process ia malo malanga va mai fo karan malanga va ku lo ka u mal fia ia Ia, ma lo fa tau te lo le ta fa tan longa le ta o le lima. I na le te mia ta tau i New Zealand. Ai fa malo tu fo ia mo na no ne fa ta le ta fa tan longa. Ia fa malo tu fo i tu sol proclame le so ana na fi man ia malo fa so ai o le ia so. Ia amatai fo ina i va ngo le ta tan longa fa ta le ta fa tan longa. O te rona te lese te mi e te mori mawina ai le to e usui o le fono i lona solo na lua. Ai me se fo i o le whaatatara no ino na niso mta upu. Ia ma fina ngalo niso to. Ia o le ha e isi highlight o le ne. Peo kau file mu maringa ia so ngai lo le aso nafi. E sa o le iaranga kala. E fai nga file mu fo ngafi. O le mele le nga o mai kau fo ngele fo kau anga o le. E whangere whonga whakalai. Mo kau rengi se whiku kūnu ngāri. Nga pau le wāinga hoi leo ke whawhakai ei. I lau mai kau le whonga ko wanga whero ka wale mo whanonongo le whonga. Ko mai kau le ko koru leang mai kele la ko lafo le kua ngai. Ia, manga ia e pu foi kaimi o le kai foi le kua ngai a kuila epa. Ia whapenga foi ia au le timba. Ia whapenga foi sa mau. I lau wa ai. O le kuranga kongu wale kaunga iai. O ke whamalo le kua ngai malako sui nga launga ngala. E le ise me fore leo kawai aku pewa
pio kau fa be vesi mai pio ke lo fongo ma ngai ia ku la lo ku de pa mai ku la lo mai fo si sa mau ia fa penga fo ia au pa le me fo le ngo mai kau fo ia au malanga sa ngo lango inga au le mele ole fonga le nganga fo le ka ke le nge le wa pe fo ringa mai a fa pe ma kau le fo le nga wa le banga sa ngo pan mi le fa nganga lunga social media ma la ko fa sa lunga fo ma se la ko media ye fa ila ko fa kalwanga ia a sa fa penga fo sa ngo ye le fo fa kalai ia ale fo wa ya ko nge le fo wa o sa ngo ye ia au ia ke au la ia pe o lo kau ye me le ma ku fo le vole ia ma kau le fo a fa sa ngo ia i ku so le fa kau ya fo ko ma kuila epa ma limongi wa pawanga kanga kai fa penga la ko sa nganga lunga social media ya ke ula pe ka fia ye finga ngalo por manga ko ai au o le wa ka kala mai a ko fo o se me fo le ba ko mo le ku sa vari ko pe ke mo ba mo di sa vari le ko la ko apaki wala nga le se fa se sa ngo fa pe ya ke ula ngo fifilia le ba nga ma nga ye le ma nga ye fa ngo ku sa fo male sa nganga le fai pule le ya fa la lupo ila nga mai kau ele ngi songa la fonga pela lo mai kau ya la le pule ngafi ya e foi nga ya me kau so ange pe ma lo fo nge zau ai o ke la ngonga o le nga kongu la le konga pan menge au ele se e ka ke e me la ko finga ngalo al mo moringa sa vari ele se senga kele ya le lang manga ya la fa ngolongo nge o kele a wide kele fo ngi si menga faari but on moringa sa vari ka u nga ya kya ma lo fa dai ma ta go fielo fi ngalo le ya ta wala fo le na ona ole ya so atona sa to mo wala no fi fa ngolongo tu ya o malanga mai le ba fa dai to fa fo ila utala le wa ita la ina ole fo tanga ila so le na fi ma nai o le fona sanga a le fionga le fonga ftalai ai ha sir fia ai sir le ya tawa pe na mafua ona onisi pe na mafua tatu fa mai te o mana tu mai le tasio ta fa soa le ana io mana tu mai na ta fa mai te ala leo ke lo le foi no ole au loto vale wakata ngor ka mai fasipate nga ai ave fa mai waka ko fai nga ile fionga pale bia ma le futala ile ai a o ai avele ano a tor ta fasoa na manino al ta ngan la wo fionga il fo futala la wo fionga il pale bia pe ole a se tofa ole a sanga tu fa wa fa pe nei la fonga mtula tu so mo moringa ngar ka sa valinga mo moria a te sila fia o te le mawal for sanga a mata le fionga il futala ona ole tulanga ile matu malanga mai ai na fato au to mata ina o to ai to o se fia ngai lo loto fa pe fo loto le tu wai fa fe kai ke le lava le ngai a mata mea mai o tatu te ta le la le o mo fo le nei lao te lona na a fe ila sona na fi ai o to fa o po tu ai ona o mo lo tai fa vitai tele la o fionga fo ftalai la o fionga su fo ftalai mane mamman o pale meni ngata foi le lo fionga pa mi or te ta yor malo malau kapenet ma auto uma sui fai pule fa fe kai ke wa te fa le to wa ma wa to e fai le tu langa le langa e se o mangu a fai ku wa ku le lo kor ka fa so le a to ma mala ma le au ba nga ia ave ese le loko ki nga ma le loko fei kai ka fa so a o tu atu o ta fa so o lo ta oto mai ai le lo fa ya la ko pe a kangor kanga kai ku loko tu lo la vale le ngana male upu fo il fa fo mele tulu a ave ese le loto ti nga tu lo to fa le la pule ave ese lo ki nga fo ko e mar fei kai ai a ku loko ka fa ile ta fa ngfa manisio media o ai o la o ula mo ila to we pui ai la ko le nga o le soifuanga male tunu o Samoa o le lau fale aina ma le moe noa o a wingo yo e lei loa me ko kupu le kai mi male kai e tau te lei loa fo ile fili mana mai lei mana au e fa tu puita ri te lo tangata ono oni la fonga ai ava noa to ai nga
lao ngi ka ko ki faukua ia ola e o kiki o ula mo latou ala le winga fa mtalang fa fitai tele la wa amai manino le au lape o le fionga il fong fitalai aura mai se i fa linga fa pitoa fong fitalai am tangor fong ina ia tau tu mama ina mai ai matu tu malu e pe o le tala e fai le langi malofi ia so na sau tu panga no ai tu atu ai fai mamalu ma fai malu la to fai mali atu sao le leila nga ka ua la la unga le a fai pule le i me le a mi fa kamiki ia ke ala ia kai mo mo vai piu ka kala ia finga ngalo fai pule le cha pipi e sa ngo ngi me fa pe fa sanga la vai ala ko ia yo o ka ua nga la fa ngong ka ia ele fa pe fa aku fa pe make le le nga o le nganga o le eisi si kongo lako paki e mawhai o nga sau ngoa whape a mese lo whai kongo palmingi e le whai erunga social media le o whai kongo palmingi la lau aku i ngā oiwa wa wako se whaukuanga ma kua lalo le nganga wo pengi mea kamiki o mea whakamiki mea ia le lau koe whapopo vole o palmia vole le mo koe longo whoi palmia ngo ka ua ngafi vole le whinga ngaro palmia wa siri yer ku ngai me press conference ai aku kongo fitau e kongo palmingi a mai ala ko finga ngalo ya makari ya inga wa mele fai ya ngai ke si la fia e umal press conference al palmingi ngai langa mai loke langa mai le chapi pima la wanga le i la ko media ye lunga i fa vale mai lunga le olme ale kali al malo ya banga foi la skemi ka ke kali ko ka oi ya per kulanga nga wo fi fo le wa mo yai se le pa ki fa inga sa ngoa mai kongo palmingi ai la sa ngo kongo fa sanga ya la ko la vai ya masalo le fa sinka time off le wa salo lo ko mo ka malo fa tai mana ya fa wo ka fa so le tu langa le ia pe a mai al tatu fa tanong tatu tu malo ngo pu sa mo me mai ia on tatu fa so le ma so yo tatu titi sel se ma sia le ma to fine ia flow po o toi fia mai lava flow ya ma o mo kot fada pele ai au anta to factor tatu titi sel so fu manuia malangi ma o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao o ua lo ia Samoa i nail mata ofisa o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani i tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tato ofisa nei Brisbane Australia le o fitu tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins.
You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Ia, fia ngai vaenga o pokalama ma ngai foi kuaso. E mwhai eong mako whakasi aku I le kako sponsor. Ia, I titi sea Samoa. Ka mai kai la lei a Flora le avasa. E mwhai whakasi mai foi I le ngai vaenga o kako pokalama. Whakaro whaku le ia Flora. Nalo falava le a taua e selo la le maro la e me se foi e re fionga foi asiata e toanga ne asiata lo fa piona como io e asiata e o City of Angels ya o on mai ia fatalo fatula vale pa ia mal malo se o tata o tinu e me se lava a inga o wo mai masani e me se foi pa angolo tata o va ngol tata ia ma lo la verso I fu ma lo fu e ono sa e le faingo fiefo fuanga e me se fo yo nga luenga ma vainga o molo to anga pati e le asumle aso ai pe o le fifianga la vai o le mau o le tata o vanoa e tata o te fa so e me se fo ile vano to ina mai e tata ia e mole atu la vale nga fa tai ile le di pule fo e me se fo I fu mo no e pe ina malanga mai va nga le tata ia e nei le famala tu ino le sisinga fo le sa mori mawina foi na nga e mai fai se fono tanga manisi fo yo mata pulenga dia e fa malulu atu le maua sa o vano ona sa yai fo inai fa fita uli fo ia me se fore o mo fo mai de fulu ye wo over fo pulenga o mai ka sai de vai fa le ia tu langa na e mai ma we pena lu mai uma pe ori sina me mai mau pena lu nga e mai se ma lu mo we se tato a fo I fe lu inga ma vai atu mai mai Pio le na ora fa so ala vai lungo ora tata por calamia e so ia e se tem Yoi malo papai o se vai nga fia ali a siaka o kai mo mo nge makauli le wa kalgo mai America ia ale kalgo mai Flora Samoa ia le mo ke nge fui mo go ngusila so se vai nga ka wo fo nge vai nga ka ke fa ke foi technology ia me se foi le fa ka se mo ko finge mai pia ya nga ke kalongo mo o America ma lo fa tai a Flora io e viela nga leo le tua e se ma e wala nga ai se na mara mala mai so te nga fa pene io o el to fine tu logo tu tau langi wala nga o nai te whainga ruenga I le one of the leading foi le provider of internet ma telefoni I te tono le tato tu no e se la langi ato I te sale ia e ma eu foi a wala fsota inga fa nei ona po e so me mali e tato waso ia e foi tato taimi ia ale fa ona tu fa tasi tato ia lo fsota inga fa nei ona po fa talo fa tuai ma lole so fu manuia o misia tu fo ia se uso matua ia walanga e pe a tato wo ta ule ta unga foi le o tausanga pe ma fa onda fa pe o ta misia se o papa a po se anko o misia ia kulepa eu apa wa ka le fara ngi le papa Lai batu pe atato wo I le natura foi le ono a tato wo I tu lango ngaru nga ia pila wa o ta misia se tu se uso matua I o le office ia e fa tai na foi manuia wa ta wale malanga tu le fionga le lipule ia a ole nei foi lao a Flora e batu ai le fa fesili e na mai le tu langa o le fa nga ina o tatu tangata ma le mamandu o le tunu ele ngata o tatu au nanga lau tele digital ma telefoni top up internet ai me so tatu my cash app fa mo mo pa tai la wa sia se ta o le vai ngai pe no fesili ia o no me mali o le au nga o le tatu por kalami na ia inisi o tatu followers po tatu viewers po na malanga mai le au malanga mai America pe la o le sinava ngai fo ila ia ita pe wo fa ingo atu e foi mai te tenyo te ia
Pe o le sina mea ma die fo I suinga wa ia ile tatou por kala mea me se fo ita nei o le tamo fai. Ai o le mea e o te fia I lava o ia ma le matou vaenga ona o le mawhai ona I loa I le malo le tinu o lo whapeona nga I mai I nei Samoa o mai lo fesilingia ma mana na o e whaatinu ina ala tau mai kea se peona ta ua ona o le mai tau ina na vai tau o tele ia tangata wa malanga mai ma o mai te tono matou la whai la tau SIM card whai mai uola na mata por kalame ia matulanga umai e mana o mia o lisina vaenga o te I do appreciate the opportunity given on my literature por kalame o no le reach le ia e me se foi o le feso soani pe ona ta o le tulanga le technology ina ia fa faingo fi I se a wala e malu pui ina ia mafai e ono na feso soani ati foi le tiki sauri tato a ingolo malanga mai e se fere se le ni le tumu le na ia e le lo ala vale te mere lo ile atu tupe ai pe o le wo faanga ina ia le au nanga le mai cash e se feila to se le ni mfati no itu langa pe ona au wai mai le famana tu ina o le tu totas ba lo va tai tele a lo no winga me se fa fonga mai le tu e so se taimi ai ti se e sa wil ngor por kalame po I lava se ngor tu tai ai ia lo no winga o foreign for wa matua la widoa ia kira longa nga ia nga mongo fo nga I me Amerika au ke ai matelefia I lo ka fara na me ia o me na me patino lava I ora tato tinu e se le tulanga na e se tato mai mani si fo yo o tinu o le mere o le alofa po le ale le masani ya watu lo le au nanga fa fifia ina pe ia ila male tamare na ia vi for suina pe lima tala pe se furuta ala wa au mai fa me alofa ia etalia male nganga fa tai ia wa foi o le wo fa mari ina le o nanga pe suina alo fa tai ia godfather ya ata mateni na ia wa yo le kau ki foi le walanga e pero kai mo le karunga ngo sa foi mo ki foi le po le ase kulanga ngai el fa kau male o nganga kai mo le fingor Singapore po se kulanga ese ngai ai po se ase la ngonga foi le male si sila kampangi ile le o nganga ya male service sa o ye ka ko le kongo vai aso le Singapore o le mai tau wina lava o le tele o tangata anga e me fa tau wina SIM card e me se lava ina ia tama fai le data online na tua ia wale e piwo e se foi live le au vaenga ia le media ia e se foi ma ia live tangata taitotas ia e me se foi le updates o la tau foi vaenga o le inga po wai foi o lo mai live e pe o le sinatu langa na va ai foi le to atele le pamadu le sinu wa lo foi la le vaenga o le credit e me se foi la le fanga ina na mai cash ile fa le se feino selen ia marisila me o lafo mai lava seleni ai me se lava itu langa lo wai nei am na mia se pocket money ia na mai tau wina lava fa nga ino le o nanga na vai tau le fa pena na wai pi wo fo le nei va ngo le o nanga wo fa ye fo se fa popunga ia ele e fa pe lava nanga nga ia ma tau fa le o lo fo ia me se tu langa lo ia na ia lava ia tangata ia nga i mai fa tino ina le tala o seleni ia la fo mai fa nga ina ila la to my cash Flora e mau I kumalo uma lava ia ngiko agents fo ia fa nga ka o nga le sa le ia tau e lo telefone ai nga tai ale tato nanga ne pe yo lisina va e fa fie fo ona ia o nei foi na mama langa a mata tu ai nei de vai maunga nga ia tu I vaenga ia no ma ata amilo ia le pata alu atu ele tu sa fata fale alili nga I fale le fanga fale se la ia be sila fiele na ye le nga I mai lunga le maunga ina I fale la tai ia o mai nga I fale la tai ma fai mai manono I le fale o lo puna mase e wa matua I faaso polia ia o polu masava I le au nanga I fale o lo ala o mafai ona o matua nga lu fatas e o foi na atu le o nanga le wa pe ona sila fia o le tapuni ma tau le lima ia o le ono fitu valu iwa tau lava se fulu po se fulu lua lava
Whare o loa la le tua ia o le tamala na lua o ngā le te mine nei me se fui during the weekend. So o le au nanga ua whaasa polia. O le sina vaenga i le ngata ina tala i se leni e mawhai whainanga e te wai ia mawhai e whaataunga. Malo. Malo whaftai. Whaftai a ke loa se taimito e whaisis whafsiri a le atawo. Flora, toe o te loa la ofisiri a le whasiri so o aso skaime ke whioma iai. E le misi a la ofisiri le. Le anga e tā ua e tupu ar whatua tua tau ngolongo. Toe walk us through toe whaamanino mai le atunu pe whawhena whaile mai a Cash App. Te roe te le lava le foto batu ko mengi. Le fo e to te le anisi mangko mai fo. E ma whainga ko whakarango mo mua whakarango ronga rua. Ai whako au Sofia kanga kai whai whakarango ronga. Malona wha. Ayo e whapena. Ia toe whaasoa mai ori to fine pe whawhena obtainer tangata mai Cash App. Ia matulanga whapena. Whamonmori. Whaatai lava seta. Ia, pe o na sila fio le vaenga mua la vai mana o mia. Pe o le koa po le foundation le ina ia mau aile. O le iai o se SIM card tiki sao. E le ma whai ona mau le o nanga le pe a whai o lo e whanga ina le competitor po o sisi vaenga. O le tiki sao la vai mana o mia o na whai se SIM card. O na e su mai le so se matau la a mata mai la vale malai va le o lo iai le matau ala la lo iai. E ma whai ona whātau le SIM card, ona e whisiringia le pe te whaafisiri ai. Pe ma whai ona whai lau sign up, mo le vaenga lau le sign up, e whai ngō fie lava. Le ai ma se tupe tau tutong ie, wai pe o nisina me pe e se fie tutong, e whai le sign up le ai. Pau lava le tūlanga, ia iai le numera tiki sao, ma le telefoni, ona sign up la ia afa pe o lo iai sau IT o lo iai. Pe ilau le passport, o le driver's license, o le pensione, o le ID le fa e palo tai ai me se fo la fa na wa onga o lo fa pe ona onga university e mo pe se ID le a fa o popo la man pe pa fa na ina ia ma fa ai ele foi se me paula vartulanga o le am fesilingia pe consent ina ia ma fa ona pu elo wata ma a mai fa ma nga tai pe la lo wasa fa na o le nu ia matulanga umana ina ia iai whaamau maunga ma puela wat. Ai mese la le te mile la e susu mai e tala lau selen. O le awhesili ngia o e according i information in a sign up pai. Ai mese foi IT sina ia present. Ia tutusa le lei whaamau maunga. E ma whai ai o na whai le tulanga. Ma ai alo na sign up e na mato rep po ai lava o le a whai le sign up. Ona download o le My Cash App i lunga le telefoni. O lisi la nava enga e fia wha amanino. Se i longa lava ua restala e le mata office. A whato ama whai ona sign in i tutono le app. Po le My Cash App i lunga le telefoni. Mo le sila fia. O le wa made available i lunga le i tato iPhones. Le App Store. E se fo la ia Android. I Samsungs matulanga whapena. I lunga le Play Store. Download o le app. Sign in nunga i vaenga e pe ona fesilingia ma vaenga na. Ia, whaingo fie. Whatatari loa pule lo oe, pe ti posi lo oe sau tu pe whataitai ai, pe whai i tatou ainga po o wofo i olo o i whafo. E lafo mare se ni na ine. O risina na vaenga e se lava e whataua. O le te tau lava na whai loa mai le sign up. Wai le mawhaiona e sign in tono le app. Pea whape le ofu mawhaiona sign up. Le tūranga lea. Ma lo whawtai, vai le au ngar whawsiri. Au ngar whawsiri e whamani noi e tūranga ia. Le whawhonga malo telo le tunu u telo. Whela le ola tau wasi la fia le process. Whai ngō fie longo winga o le tūla whono wha auro numero tasi ia iai sau SIM card titi sao. E ke fiu e whai pe a whape o ngai ke ngai e se SIM card ngai ke whaia. Rono winga se fore mariure nai tau mwhai iai. Ai ia iai sau SIM card, malau telefoni, o na e a ngai lea i se whare o loa e late latane, o lona le lei. E ma whai anga su e ka maa makua ki ngā makua oi lava, ai visoso ani i fore tato o whai ngā ruenga, o lesi vesiri vala lea. Kasi lesi vaenga e fia, o aore stanga to te fia na e na futupi, i sa moa. Ai o le kaunga kai o fisi isi kai. O hani fisi se sen dai tato tupe whaonga ai tato My Cash App whamunu.
Aftai la vasi ata se foi le ma au nga o le vai ngai pe wanga e le tatou fatala noanga. Ia mo le sila fia la vale malo le tino. Ua fa mauina po ua fa mautino ina e taungo fie. Le rate sen mai ai se le ni nga e le mele ta o le mobile wallet. Po o le my cash foi la le pe ona tatou fa ingoa le tatou wallet le. Ua pela fa taita inga. Wai o le vaenga le pe ona fisiringia e mawhai ona receive le tupe mai fafo. Pera si la fia le ma sani ana la fo mai le Western Union, MoneyGram, ona pick up le cash out i vaenga ia. Ai mora si la fia le maratinu, o le o matou IMT partners le matinga lue fatas, o le RIA, MoneyGram, Western Union, Rocket Remit, Remitly ma le ClickX. O vaenga na e mawhai ona la fo ina mai e le se leni. E fili la le vaenga e ta o le mobile wallet. Ua maita wina asiata, o le ClickX e limata la New Zealand, pe limata la Australia la fo mai se leni. Ona ele e mawhai ona ola le vaenga le o le ClickX i America. E alai ona ta atele ai le vaenga le pe o le MoneyGram ma le Western Union. O lo maita wina e la ititi fo le fi, e la fo mai se leni. E whaonga ina la le mobile wallet ti mai cash nei. O risina me fa mo tino atu fo ima fa ilo fa le malatinu. E guarantee e le leile rate la fo ina mai ele se leni. To e tau mo fie no na la fo ina. O le tala sa o lava na e fie fa ilo atu le malatinu. Ma lo fa vitai mo ma tau la ia atu lu fa fo lo te fa tau to e ko mengi ma batu ai mo ho no no. Ma tau la nei atu lu fa fo America, Australia, New Zealand, Hawaii, Perkania, Asia. O hao nanga tau na fa nga ya matou telefoni o afo ini tulanga fa na matou senda to in all I receive my sa mo la to my cash app pem fa ko ma ko downloading the same app fa mo Paftai asiata o matou IMT partners po va nga yo matou nga lue fata se la foi na mai se dele. O le Western Union, o le MoneyGram, o le RIA, o le Rocket Remit, ma le Remitly. Ai me se foi la le ClickX. Mana tua foi la le vai taule nei po le soifuanga mai lava tanu tatou mai mai. E la fo mai lava i vaenga lea. Au le swinga la ititi la o le receiver end. O le va matou le fa tatale atu le teimi la fo ina mai stele. E ma fai ona fili le vaenga nei lungo le system po o le say for example la le Western Union. E la fo mai ona iei le vaenga e pita la fa pay cash out pe alusa au le bank account po o le mobile wallet. O le mobile wallet la le na le la vea ai la no le matou au nang. E fili la le mobile wallet. Ona tale o le numero digital. Ai tataura ia matou le nei Samoa. Ona faise my cash ina ia through mai le se len. Wa risina mele o mai tawina nei. O la wa fai fa fo la fo mai la telefone. Are le resta la ina le numero le my cash. E tatau ala ona resta le my cash. Ke lo la ukala ma na ia maua le tangata le o maua Yohane Yando Sole e mawhaia le ko mengi le e mawhaia na tango fa o ngā le MoneyGram o RIA I selected my wallet o e vai fa soa me tangata le lau te whaia le tātou mana ia fa malo atu tātou atu nua me to tele le ataua ia nisia fa fsiri mo le tofine yo e koe lava Simon Fole le au nganga i mlai ba lele wala ngol kele fo kanga kai fo ka mangkua ngo le ba lele a makalong ba fo fo e ye yar ka ko nganga mala ba lele ke miuma so se ba lele ka u sa le la varia tau e le fa tamala e le matou vai ona e ta wale le te pile tau u mai e le malo po tangata fo yo ases wai pe o i e ta wai sa la tangata i loa fa tau do sim ka fa tino uma vai ngai pe ona mana o ama na o foi lai deposit lo ye ina na tu pero wa malanga mai mai ia if ma fai foi po le ale taimi o le po le au tau nu mai ele valele ia wale van stand pai atu ia matou va enga ina le mai vale fatino ina le una pe na fisilingia malo fatai te lo le a to ngalo le tatu wa le nei foi taimi wa langa fa au pe ma fa au pe la foto le no fai u le la u fionga tama tai sili o tatu wa va enga mai cash app digital te we isi va enga po istatu fa pitoa a isi va enga fia fe lo sau no tatu fa ma te urunga ba tatu fa tan no fa mo
Whaafitai lava le atau e mese foi asiata. O le si vaenga fi whailo atu e mese lava mo le mamalu o le tātou atunu. Mo sina fesoasoani foi le la foina mai o seileni. O le ai le whaapitoa le click X lo whaatinoina i New Zealand ma Australia. E whaatinoina la iaswhare le lava mai le sifuru le tae au i le ono i le afiafi i New Zealand ma Australia. E ia lato special rates e lafo mai le seileni. E a ngai mai nei sa mo le mai cash. E pera le e pa ua e maua lunga i le tala New Zealand le tala lima valu. E me se la le tala Australia le tala iva. E lafo mai le seileni. O le whapitola na le whaatinoina ia iuni. Na awas farai le la pala le whaatinoina e le click X le vaenga lea. Mo sina fesoasoani fo. Sina seileni whaapopo fo i lunga mai o pe sene lava pe a e mana o mia o mavaenga na fesoasoani atu ai fo. Ai lima tala le fi, lima tala New Zealand. Ma le Australia le fi e sen mai ai. Pe ona whaino atu. O le a tele lava nisi a tātou whalau iloa ma tātou paanga. E mese la tamo whai fo i se teimi e zero ai le sending fee. A le fi le sen mai. E le iloa lava le teimi o le a wha oso atu ai. Ia tātou promotion na ma tātou whalau iloa. E na ia whaingo o fi, whaingo o fi. Ma wheso so wani fo i lau paket. E le whaingo o fi e le vaenga i la fua mele se le. Fai ore tau tutongi foi o tūlanga i peona o lama soi fuai fo i atu o mamau. Ai alo lofa mai lava ia i mātou, ai me se foi a inga o ine. Ia, o tūlanga lana le fi fai, a whapea lava le māsani lava tātou a inga i le ria, mani grandma i sia tātou pa inga na. Ia ele se a whaina. Pau lava tūlanga a tōne, ia se teimi lumana. O iai nisi a special swa o popo al va inga li. O le inga lulu e atu ai lava le mātou va inga ina ia tau mawhai fiso soani atu ai fo. Malo whaafdai, mo moni malo man whaafdai tele lau whionga te maitai. A sini o le tātou maenga le My Cash App and Teach Yourself, whaafdai tele lava Flora tusa fo o lou noa. Mese fo i ia o le tomai te tala. Ia e wha manino ai maenga a le tautua. E wha o ngā si o tātou patunu. Ma neia nei moli mau ia tusi mai lunga le to tele. Ia safe, fast, o te maenga tāu o kako. O le vāvea, so se Samoa. E mga o nga hang apa kwa ngi e fiki mai ni. Petulanga le lei. Ia e whapitai o le nai e o iei le tūlanga le tātou o nanga. Ia tātou tau mawai ni wanga la whiafitas in keisa le a tau a tau isi si vai. Le ai wa mai whafkai lawa ia Flora ma le awango foi mar kai mi whakanongo ngai. Ia whapitai ma le a tau a vere ni amanoi mure tui alo whaanga foi e me se foi mo ngā lo fai i le ripule e me se foi o rua o lo whapeona fai mafonga moli le tātou porka la me ia wha tupu ina pe o rua ia whaangana ina pe o rua e le li upe ala e aona longo pui ali e fo ile malu le tunu e me se fo ye o lo whapeona whaonga ina le tātou au nanga whaaftai foi ona le avano witu ina mai manu ia lava fofonga fai o le nei aso e me se nai Amerika e me se fo ile tamai ale atau ia e me se fo ile tātou company tau te ia manu ia lava le nei afiafi a pena lo fatele atu manuia foi faiva manuia le unanga tatu company tatu so te pea e mo le fiafi manu te leina te tau mango le nei polo fatu so foi ya lo fat alo fatu ya asef ya na o mai ari tatu wa fa tala noanga male sunga le tamaitai a sinia officer city o le tatu wa digital le vaenga le My Cash App ia po o le My Wallet fo ia po o lau tupe fo ilele o le tupe fo ilele o lau ako kupe fo ilele ele ai se kingo ala ke fer vai mo ko ke fongi ali ato io ku sa la kere kupe la fer ko la ko ke fongi ya la tonu la o le tele ia o le tele au fo ile ia atu tupi ai le se me o tonu la tupi ai ko se ka ke mo mia te kama fo ilele o le ai o se ako kupi a la ma ko ai la po a ko ngora ko per ke fong le to o le for menga wo ngalo ko si ke pe ma ka le fa ngar ko pe nga ka ke en fa ko sa ko fa nga ngi ya ma na na ya lo morista to ya morista to fa tatando ya o le na wa mai a tu le ma to wa fa so ma le office silio le tato wa digital vanga o le My Cash ya
whaptei nisi sa tu ina mai tau fesili foi le whape whapsili atu la uaunanga. Tūlanga le internet ma vaenga whapena, ia whamanuru atu. Ona o le tamaita ia Flora. O lana lava ia pito la au le vaenga le o le tātou tūlanga o le My Cash App. Ia, ia ne i te ua vatu nisi tātou se i fore taimi e ua fo i ona toe a whea leo se isi. Ia le tūlanga tau internet ma tūlanga whapena. Ia. Ia, tātou e fo i mai le a tau le tā whaasoa. Tu sai fo ia o tātou iai lava i tauru mangol pāle mene. O le mana ia o le forasanga manino o le fionga i le fonfitelai. Le ua matua whata o toa ia au lape mālafo. E lima taita ina ai le tūlanga. Ai, o le mela e o ke fiakai. E pe ua sai mai ai ma le fia mai ai miria ia le awari ia le kukua ke le afi le fia vakura e fia vakuia. Tula ua ngana tu sa. O vai tua, matua sa i mai ale upo ngane i singi. Awa fo ilanga le la ua matana tatou va ai masila tu sa moa o le ua maka ngape e uru fia i le nganga le ia ia la wori ia le fa so o le ngana le ona o le fo fa marosi au mai le la ko au fa e ku ia la ko inga ngana fa pena o vai tu pe o le fia mai au fa sala na ua la le mo wangi si e ku nafi e sa o le lava asiaka o ke kikilo aku makauri foi ku nga foi le famsingonga ku le epa ia wakala fea ngai lava wala ke ba ko la son sori ko inga ye ku nga le fenga ngal famsingonga kar le uri ia le uri fai me vale la ia le ngi la ko ve fai ia ngomero le fa ngas ko inga ma ia mangai fai pule ia singia le chapipi fai mai la ko pokala mai ai ke ia o se mele le o fia ngi aso e funga nge vai aku a makang sanga kongu finga ngalo o ko koru le ya le ya ngo kan ko ya sa mau ya fa penga foi au ia ma le siko kasi nga mau foi mai foi nga ya na foi sa ngi pe yo banga ka wa nga ke o le wa maka o nga ko fa kulanga le ia pane mengen me kaunga yai awa o le leanga fo o menge yo le o fonga o meye fai mai fa for social media banga le e kelenga ngumi ai kanga kale ese le me sa ngo el pan mia ese me le wo milo mai ele me ai pe ko kongo pan menge e mo wel pe pelo kanga wa pe la nganga e kia o le sa o pan mia le me pan mia a mai ko kongo pan menge ya me ya e kalongo ai pe si mai la ko kaliak inga yo kanga wa mo le kom ele mfaila se sui ole chapipi onga kali se fsidi ai o fa for social media fai mai si me ese mai me nga fai kongol palming wa lo winga la fa salanga me so mal me nga pe nga fi fo sa nga al fo kale fo le afa pe ele u kangia inga ia fa kuanga nge ia la kilo le si la sanga fai nga kilo i fo nga me sala winga ka olo la ko kaukonga la ko amionga la ko awonga ya mese o ka ko kongi al ko kongi fai me vale o le singa me siri onga o fa ngoi o ke kere ko kongi fai me vale fai mai kala pepelo ma kala ka fa se paulo se ngal wenga so le se ke le ko kongi ai fai me vale pape e ba tu mai na sila fia loa e le to lua le sui te o le tua ngai, mare whailau tusi o le tua ngai. Ua au mai tapu, mare whaasasa, wha masinonga, i le te o le tua ngai, ona o mata upu wha penei le tau wha aleanga, mare tau o le la pe o mai ai rola, ua kua i, pe ua kofu mai mare por kalame, ai tau whai, pe ua mai whai le pito mai ruma, ai whai mele tūlanga le, wha popo mai la tawai atu fo i le sau o le atinu ulan tau ia, i lunga le social media. Ai o le mea pito sili na mali e. O le la o atu sa o tonu o le fola ko mua le ngalai o nga pāloka le akuru, ma ave to tonu. E le I pāloka inga e ngi ku mālo, tu loulapa, nei sui, e oe whai mai ngila ko mga ko social media le ai. Ai ma whai anga whai so mga ko peke pale menge, peke le pale menge. O social media ia e sa o luko so sesi. Ai le wha pēla, alu bingar whamitala.
O lea fatoa sa o tonu lava. O lea fo ilana faafofoga uma lea tunu. Po o fea la o lea awhai ele vela lea. Walanga le me fona nana o saua uia ina o taunu umai. O sau koe ki uma. O toi whataritari. Po o fea la awhai ai mai sia ia tulou foi ta ua sui ta ia fono toi. Mai tasi le tangata e se foi le ma ele saua ingai runga ia na whaasala rau. Ia e peita. O le langa le uma kua nga whamangingo e palemia whamangingo so i marisa uanga fule le palemia. Ka kia mai pia mako forfolanga o mako o whaia forfolanga. Ele o oko. O le winga rana whamatala. Nana uma tuana tali whapena ia pauan toe tu mai. Ia whaafekaia kua la mea sili a leo. Ai se me eo mai whai mai runga i social media. O le whaafetainga la ilo umoto. O lea ua fua se tapu. O le au ngani tonu a lea lena ta au ngani ai mai se o nisi o tamali e la lango whaatasi nei matau. O le au ngani lena tatou au ngani ai matu ua lalo le fionga talai langa o ie puli. E fo isa ngangat parmia. E le ai ya sesi. E pule i kongon mauka e o le fionga pale mia. E o ya pai mala fai po ai fa mai o se lau kausanga kalunga ma fai puli. E se e ilo i te tono le mota e tasi al puli. Na o le fionga i le fonga fitalai. Le foi la usau noa. Fa afetai. Ai kalo sia ia. Ai si kau umi aku nga. Le winga o la te talali ato. Ia le ngā, o mea ngā mo la ko foi wanga o kikiro aku. I think o mentioning ngā ngafi le na o mai kau foi le mara o kikiloi. I mea ngā i ei ia po am ka upu sa siri o ngā whaafikau ni markalangoi ngā so. I le aso a koa le ai le whaia Singapura se o lava i ngā ia kea Singapura. So le o maka upu ange ngā makua lau lunga lava o le overdraft. O whangange o mea o le wharimai. Ia o le kako o le whangange o buildings ia sa whai. O le kupe ngā alu Singapura. O le kupe sa whak. Ia ma whangange mangisi o le o mea nga sau. Pe o mea ngā lau lunga penga kasi lua koru wharima mea ngā lau lunga kalongo inga le ngaka ia aku le epa o whonkoe ia ao whange ao leala le pule ia whapenga fo ia so mai fo le baale a whaleaka lea ia lea kingu le baa fo leo o sau pe se baa fo o le mea ke whakoe si aka wae o longo mai ka o le leila ma whaangaso longa ngō whape fo i ai longa me whair vanga i ngā kari ko i ngā mea al ke le o le apa ngō sa ka wai o ngā wha oso se mea e wha maria i ngai la ko kangaka ko i kia kor se lau wha se lau rengo ki kilo ngā o lango mka upu ia ai wa fiu ka kali se kai mi fo ile e whai o ngā wha lao se kai mi e wha ofi mai la ko vale ma kau le fo ile ngā fiu fonga whikarai ia sawa kai mi konga ngā o whonkoe ma se kai mi konga ngā o le pule ma le kingu e kua i lunga e whai la se me langa imka upu ia se kali mali malo ma ka wha mua foi a whape wole langai konga palmingi wa karunga ku ronga mea o ko whai i lunga wa aku nge foi la le si au wha vasi ia fesili ma kari mai e foi a le wa kia kai e kawen kari le kari ia pe o lo fifianga nga la o kapea ko le mea la amakang file mu o la fo ka karunga foi e ki malanga wa ka kan par miang ku meia press conference wa file mu wa karunga le mei wa foi wa e fiule el par mia fa makala mai ai ba wa mala ba mi milo la observa mi milo e fenga la uri e lungo la ko fa karunga e ko le mea sa ka karunga le messe le la o ba ko kali uma mai le kali le mu mai la va el fainga malo ia kalinge ai le am so lo ri o ke e o le singa me o ke mai ko o le e fa abangoa la va el par mia ia mi ska kali ile me kala fe ngai e le o ka fia ai ma ngai fo yo kali mi ska so e sa wa pa kom e pa nga ngofo mare ko le si ko fisiri ko a voi le na tonu lava o le o ma wala la to wa vanoa ko ai fanga no fesidi para mia le wari lava ia le tala no tu lo lava le mamaru lo tele o fai pule le HRPP
Ara ori le o fia ngai mai le malo i ngor social media. Ono le tau su engoni viu sala to tama ye malele wa fa ka peno fa ya. Le alta wa makwali lo ala le ori e media yo. Wa le lo po angi maka upu karngo ai fa fe kai le fong fe kalai. Le o ko sor ka fi dimba. Ke ro ko e power ka fi le ko so. Or ka enano fa ya. Mat sila la le matua isa meme le la ia nei o le wori ia fia kuku le afi ma fa loto le anga ia faingo ma tau fa le anga o makuali lo pongi me akara ngoi le la foi nano ba ia tua o share so enga fa ngo kai lo aku posta ia tangata ona to share so mai e tangata o tato fans o proclame me se foi o tangata lango fainga ma o lo tu lai e ala yo ka fa ia ku I posta anisi o makuale fia kuale fia le wori fai por kalame fo ia fa le tau fa ai awa fo ya le ko sia inga le fast ele la wiloa ele lo ngisi ngai kangaka ai wo matua le fia ona ole a fa amuta ole wa matana matua se I malia fo fa kala palaka le mumu makua ire kisi ole au ko fa le ngai io mai fa la tato ia o vai tau ile post le fia le sia rifa mai e tau te fiua e ufi mea nai tono le paremene e la amatu ta o le upu e nganga wha alongo fo le a wha mawhiki aku se mai tatou iei e sila le ia tau wane mea ne watula I mai ona fo e lea se ngā mara meo le fili ulou le kala kuspa ia wha mai waka fiki solo le ngā ua vavave o ngā kaimi ua pupu o ngā kaimi e oi ma aila I palaka ia wase I ngai e taitai nei e to alua o le tafa tolu ole pulenga ai mai sol parlemene le o se I le fionga ile parlemia le palaka oanga fa karangoanga ma le media walanga I le sile ala va mai ai le milo sa ngoanga kai ole fa ali liu inga ia fa sa ola ko loko ai tu le mea le na sa no ia ile le fionga te le ala o se I la au le mali tor palaka o melia ole ale ko e fayangi ngai press conference malato ale akadi uma me ko ngol parmengi ia le foi la wa kau fe kuli so o le longi me ali poki lua le ala o se I mali e fo fe kalai mare o mai lunga fai merka fa le hanga lunga e mausali loa le o manga fo fe kalai ole o kula fongole tu loa e mausali loa ia ona tato va irola ia le wa makwa leilo po fe a ka fiki solo ia o tulangan nali atu sao leia ole vaenga foi la mari ke ole ira fa ronga ku le sao nga foi ai au ingo mo ronga bongo pe fo lingo mai la fa nga la uri ma ku ia ngai fai pule fo ia e ka mai inga ia ngai la ko nga fiki ke fa ku wala ngai ila mai ka o se kan ka mai ke le au ele ka siringia la ka mai mar ko mai o mai o ke fifa longo ka fa pe ai o ke vai ko ngala el sa nga au e peila va ka fasi papa ula kikia o ke le lopo fa so la ia au mai ngai me la ikia wa mo fa ka inga fa mai le si kala au pe se la fa su le mon kupu ia au fa u mai le lingue beske o fela o engi ka wiki o meia e kau sau ia mar suggestion lenga o lenga uia kula wala le ngau kula wala le o la anga sa mo o mala anga ele fainga o ke konga le melanga fa kuanga langa le fo mai ai fa me fesi o la me fainga malo fa ka wiki ngo ma fa le va pe Pea ngo expecting ia au sau ma suggestion foi lele ave ngai kamai kia onga ia makua man malo ise awala pas konga pose awala foi len foi onga mo kamai kia ia se funga se bongo le nga kai ngaruenga alfa wa winga la ko wala ngai e sa ele ke kai foi sa mo me a mela ka ngo fai ka ngo sau ia ma se awala o ia sa kai mua o ia kai mua sa onga folon mele sau la ia mai langa whakaika inga ngai e kosa kui e fsosangi e whainga malo fsosangi ka mai ki o whao a sa fsiri whamai ia whai se fofanga malo po ame whai ka mai ki nge
ai te sila fiele ia te wa tasi le na vai nga jawa wa italina a le lau ka ngoi kari aku la le lau kari aku ai lisi piko wa o ta ua le mana i o le ta fasoa ka ke fola uma pito i lua tolu fa lima o a piko o le sila piko le lau fola tua le la tali atu ai ai au tima o le mafuanga ua le mawaini a vanoa mana i nei tamaiti le ua sau noaina o nga o songa ngofo ai kene o le au vaenga māku kua wa olo mātutua ma toi ina ua peki sionga Wali kai. alai songa ngofo wali taia alai ngofo ai ai ngaruenga ar malo o le kari nga ai nga mafua mai ai nga mafua mai ko HRPP a kuila epa ai toi fia mana au te tango e tau atunga anga yei ka ngaka ngai fa au ruai makanga ruenga wa leva nga pasi male o lima o ko kiki ka ivaru se fu ko sanga la vai ngofo inga yo o kali nga wa leva ta tau na atu na ina ta maiti mana ina skola wa leva vai le mele la tupu wa lusi esa mo ai si ka miki scholarship ya ka mai wo mai fafo wo mai isi fa wa nga ruenga wa mawala ko scholarship i fafo a fai foi la uma enga ko ifo yang New po Australia po fia sala le ifo langa o aku ngu ya le wa apa ma to e fa wa o nga ma fa lau tele mala mo ni tap tu lo la o ma fu anga la nga ngofo bo o lo makuku ya mako i nga ya ma ngofo ya isi ko o nga le ana me wale o SAP tai pe yor mele le ku pu me mangsa mo marka ko ta to la ka pisa mo wale nga va angi si ko kai fo wa uma me ngai kau au mai tu lo o tango fala o tele wa uma me ye kau mai le o ye ku lo wa fai pule ye ku ole port le ale la pisa mo it's all rubbish uma nga me wa uma nga me ko ki kau lo mai wa nga me ko ki fai mai ele fo me ai ole ama simple as this ai se awa ko leo ese ai se nga o ko ngi ka nga kai ma fai nga ko operating ma nga ru e game ore kali nga e ma fua uma nga ko sa ilia ngi excuses o ngi alofanga uma ko le fio ese pawanga ma fua nga o le mele ko fisiringia ya le issue la kapi au bata wala nga bata upulo tele le tate o le mele o te fisiringia ibe ai se a e ma fai ai o nga apalai le kula fongo le le ataua po o le alo mawalunga se nga luenga malo po le alava ai e ke saungi ro e ke alu e ke kamo e paloka waka kau lo nga e ese mai nga fa ma vai mai mar ko finga nga ai se a wale apalai ai le la kapir media ya ai se a la wale apalai ai le la kapi le a fuaina ma na na watu tamatu ai makanga ka lo fa la kapi o ese ia o ko de prokiki ai se ala le mea la fa ma vai for CEO o le makanga ruenga fa ma vai CEO fa ma vai ska kamala ko ngaruenga le lei ai o e kau va ai awa ko ngeila pa u ko wa mai ma wa ko e oi o le ala le wingo fa ma tala ngale ti tau fa tu o le kali le nga ti ma le vai tu lo fio nga au o le kali le nga le u makaria ku le usa wo mai le ataua ai se ake questioning ai if there's a way, why can't you just provide the way? Langa nganga e leadinga le way. Nganga e leadinga. O le malo, o lai ngau mai ma fia le malo e welcome co ideas. E le o koe manga o le la au le mari e kua. E welcome ni ko la pisi e kau avaku man ko faleanga. He is open to welcome your new ideas. Ya awangi ai kia afai pe afai ko ku pe ko ke fia kenge ko ke fia kama mamafa. Being nga kongi yaku pe ko ki testinga. One thing for sure ka unga fa mangingo. Pe yai o ko fa ilonga mawalulunga pe ko ke akama mai. A or su engor mele ka or ka leadership. Ele yake o ko uma me nga. Ese. E mafai o nga ka unga urupa kua maro ka au le monga o fa ilo. Ai kua kurme ka leadership. E makua fua moa kua oi koi ngā mera ngā. So e mawhai a langa su e mai isi ka ngaka e whai ronga. A ole mepi ko siri ngā whainga ka. E whainga ka ngā su e se leadership ka kai ka ia. Lela iai tātou whainga mālo. O upu aia kau ke whaia wha mai e le ise whai ronga o le whionga le pāle bia. But let me tell you one thing. O le kūlanga kau kai. Leadership
e le se panga para mia le wo ye ke min ia le tau le singa kali le kali ko fa filio fa ma va ba ngara ma ko malo o ngau sa le lava yo ka we pai fo I la kapi e kilo e ia ka ko pisa nge le anga ku la epa ka ko pisa man mangaku o sko inga lava le anga nge a kere ngoi ka no se ku le pepe si la ku le anga ngamlo okay lo o ka ngaka ia le anga ku la epa ngamula ulu mar CEO malako failokusi mar ke okupe o ka ka ilo ko lo ngai lo wa ka le mai ngai o lo ri nga la ko inga ya ka la ka ko se ngai ku la nga ara ko fia pa e la nga o ya ai o le si va ngai o ke fia pa e le ila nga au nga le o va ya ku wa mai le la observa le ku le nga ole o la nga ma ka ri fo inga fa mai ya le si fa punga au ole upulo le authority fa pe ole ma lo la ile authority ai ole authority pa wala ko me fai ole advice ole fa ku malangolango yo fengi pule e fa ku malangolango ai sa mai ai e ka mai ele pule ole ma lo mo el kupela le ba ku fong fikal le ba ku le fong fo ku ai e fo le pule fong fo ku la ko ia se me ye lua ai o pe fa lua e ngo varango o sasa mai au le mele o lai le 40 o le pule le 40 le ka question marking ya e kongi le 40 o ai fa mai o nga le 40 o le advice mar fo ku ma le ai o langa sa o le lava sa nga mingiska ile nga luenga ale malo e fai man nga luenga fong fo ku e fai o le kele fo nga longa ke vai aku le e kaulanga langa mai ngisi o fai pule o nga longa nga fo ku e pe le mga fo le e fa kadi malo e mai e fai o le lenga mangingo lava lau fa longo mai kai minga fai menge ma nga fi fo la fa longo ma la mai kawa o lai le pule fo ku e plan ai ma fa asoa le kupele wa mai ala ko ma ave o le malo kusa vole ole me vole kala mai kupe kusa la ko proposal ole me kala mai kupe o nga mele ole kupe nga fa nga mele nga ba ai mele fa ila fa rongo fa mai e fa nga ke pe fa mo ka fasili malo e ka fa fasili malo pe fa nga mele e o nga ka mai mea ele ka fa e ka u yo ka nga ise me vole le fa nga malo ma fongo fa vai fa nga ku per fong fa vai fa nga nga ye la no le musu wafi ele se me la ka ka sanga ol maro ale ko ki lu mi do ngale ka ki ko ngole ol fong fa vai ai me se ke le fong fa nga la ko fa so inga ku pele ya ke ola ya e pele ma ele ma ye ke ol me nga ol fa mai o lai o le pule ai nga le pule ol fa fo ku ma fonga nga male ma ka foi le fa sa me ele fa penga se ai ol pule asiaka o pule nga ki kango ai fa kongu le me kango fa ai ke le fo o le pule e ke le tuloa e vai la ta to lola i le mele de fa to o ba fo ile o ya ta bai na me o tusi mana me ona sa wai le fa fo o se e le ma fa nga pule ai e ko fo ku e le make sense il so fuanga o le posa e ko advice le ai ola ya ke lo mo fo se fa lo o ke lo nai na le fio de lipu ya nai ya pe fo se fa nga si am ye so fi nga lo tonu ya ile de fo tai mi tatu fa so la nga lo ka ngoi ba nga tawa academic ya ole fa ka ke ngo fo marka ko ku ka ko por kala me o le tangata fo iwa ya yo na fa ilo ngai tu langa opsinisi ma fa ilo ya ai se am ya fo langa ya fo ile le motunga a fa tu ia e fiso soangi ai mele ko fa so ai tulanga o na me se voi i la tula no io fa i longa ma va fa pena ane fe sili si fa pule le pole a po afia o fa nga i tanga tani ia faftai seta faftai vole ato sta mai mea te fa popo to le fa so ma ngai ke le mele o le fa so nge fi ile tulanga le o tanga te fenga wenga
you know, wo tatau fo ina na whamawai ka konga i se kapula au kausanga in regard for ngale, because ol mea vole le whailonga. A whapenga e whaule whikus fulu, valus fulu, po levas fulu. Ia, a kongo le whakau lo whailonga mo le kemi ngei. Unless you've been working constantly and upskilling and updating your qualifications. But si mea ngai loanga, pepe se mea ngai whau mai 20 years ago, mo koe le mo whaia ngai compare I le laulangi la wei kemi ngai. You can compare small things, but you can't, you know, it's, I think pel meanga ke lo fa ko vong le skula nga leanga a siata ma le ato. I feel like that's sometimes what holds Samoa back. Lo le kulanga nga, you know, ule avaku ya kanka fo with the new ideas that like what you guys have been sharing, and also with new ways of doing things. Ya ele nga fo ele kele fa ilonga ele nga common sense, you know, lesi fo nga kulanga. But okay, feel for pulele mai for la rupo Tima. I believe she's very smart. Pawa me ko is a case ma godfather in terms of the interpretation olanga songwanga ngi. But I see where le mere so for godfather, and I like how Aseta reconnected it back. Ma lo fa o ta o va ngale so no ya nai. Ma nei ya tele la ngai tele na ta pisa pisa ile ya to tele ta fa so o le upu fa sa mo ai se tau ile nei ma ba nga de. O le fuata malona lo. Ya. O le upu fa sa mo le ya le. A foi le ka fa so ya le to le le no fa yet. O to ino tu lo la ufa la o mai le ya le sunga tu le pa fa ti inga. Le no fa so ile si ba nga le sta po kala men o fa tu na o ma o fa fa ta no. O mea ele whaasanga se computer ko I ngai kusi umailanga. Isa ole. E tusi mea umailanga. Mana tua, that's the old school way. Ai mana tua mai foi tato, o leu te vatua kako woi mea aisa moa e kau wha makala ai le wingor maenga rea. Leu maua kongo anai foi leu uto e maua mea ia le, wahita ia le chatbot o le atoanga o tatu whaasua. O le wingor whamkala. O aso ia, kako ai kau follow. Na kako ai pisua. O le fisiri. O kako koe ai nga mea ia so faiso o I kaimenge. Tuloa. O tato to ai ele taimine nei. Le ai. Ai a maua singa kasi one off fo lele maturanga fa pena. Ai a soi le kausanga, soi me kukupu. O ideas fo inga ya ruaru nga iluma. Wa ko sila sina haku I pale menge wa ko uia markele o le. Le e fa e rely o mai America. Le ua hit mai ka malo le ua trillionaire. Ile la lolangi. Ole advantage le ua America. Ioi. Au ka ko Samoa. E fainga ka ke le nga ko mala mai le swing o le la lolangi le ua. Pe afa pe ole ai ka ko. Ole ai fa urunga mo ka ngaruenga au ka fikus fulu. Tolo la utala. O nisi na yo ilato, o la ile mindset fo ile lo cape, la le upu anae mali ato gatekeeper. Gatekeeping. Gatekeeping. Yeah. O le paunga o le mea lai fai e kanga kai pongor mano. A le te fai atu langa le na mori mau ma stasio minister. Ma kua la uka ua kasi le vai ngana le fia minister nga ruenga sa yei pai nang ke aka. Tulo le fionga ya o lo minister nga ruenga. E koe maua e olo le sikupi. I think it was about 7 million. It was supposed to be a funding e mai e whao ngā. Ai whai ngā inga. O la koe wha fo I e le o whao ngā. A le kā whio whia kanga ka le whao rurua le MFED. It's things that people need to understand. Ko sa lewa wako wofo kā whio whio. Ko pe ongi mea ko ki ngonga ia. A lai mo mia e ave whao ngā. E makanga ruenga. O I tonu ala le wo mo wai le wo to mo le vai kanga kale le wo trillionaire ai vai nga pisingisi o yengi pisingisi o ka ko vai kunga ongi warehouse o yengi pisingisi o ka ko vai kunga ongi kuloha vai le mele wa Tesla SpaceX AI malehango nga o mea fanga I dungo le langi mea ie le ngi mea fanga la no ele o le ale wingo le fa metalanga le ya towa o le vavele ngā le o mingo iei. So e mo o mia le whai ngā malo. A mana o le whionga lau le mali e toa.
e makua next level le alu e ka mau ai ngo Samoa e pe ona fofuanga wa ka kaunga ve se ma CEO ia wa over mer pension no I'm not trying to be mean a mo o mia lo ele fionga le pale mia malanga fai nga malo le matua ma fau nga fo le a vatu tangata la te share fa tasi le vision al pale mia malanga fai nga malo ai ave ese mai au vai nga ia le wa matua lock in le ma fau fa HPP yeah le ka ngofia ke kipa fo nga e keeping le nga ngofo mo po fa pege no nobody touch this is mine ya ole atuanga na ali atawar vai nga le te lo le fa so le fionga ni pul ya nga sa le leila o ke le loi ngai e funga nge pe ko fienka nga ka wa upgrade la ko skills i le funga nge i system fole e impo kala ma fole e man malo wa la nga fa ko lokala sa wa nga file miskao kupe mo o le kele o kupe nga h la ka ki le fa nga ya e folinga mai e me alinga le fa nga maybe o le fainga fa nga ia me fo ia e kongo por meli upgrading ia me kong fa nga malo e fainga fa so ka inga fa fo i kupe nge mo me kong fa ya me se fo fa nga ia e ke ala ko ia e sa le ia me ke sa ngoi asia so se sila bo ngo lima kausa nga ilunga wa kaunga fa marsial li kaya ai ba ku kame ki fo ia wala nga lewa wa kame ki fo ia e o manga o inga i me fo ia o le kaimi o ke man kwanga po le kaimi po le ke po le balu ngo sa account discussions company ai ba ku lo me o fo nga computer account ia ka maare ave au ia skalia ko ya uma ya me ngo lokus po me fai kulep me ngare ke ngo mamra mai i me fai kulep langa ka mi ko nga sa kuskuser ke lo me ia ngo resign ya ngo resign wa ke musu ka ko pela or ko ya onga mai la makanga ya se mangula mai company se sia ko finga fo le ke am fai ngo luem ka fia ko company ai ngo resign na ngo ko fa mai o ke aru oi Australia ko masi ngo ke aru ko ai fai ngol me a ko ange ia pe la ko fo ila o le ala la ka fa ko kalanga o me nga le ke longa le ku fo ko ngisamo o le upgrading of skills mal fa nga me fo kang fa nga na do dua anai to mai si u forsanga fai vai nga le a mane tele vai nga wa fa tu mana tu le nga pe no fe tu ia e tau tele fa tu o le wa yele business ma lo i fo ni business lo fa tau te le fionga ya nai but kasira ko inga ma fa o kire ka foi la to tele a le nga tau sanga nei to a tele o ila to ya e so fina ngalo ina ia ma fai ona tato for lau fa tasi masuinga tele vavave wa yai ia le lalo langi le nei temi e me se pole manuia o fai nga malo anai ia fafte seta o le fonkanga ngi le palemenge ma ngai ia ma ngai le kulanga le because ma ngai le fengo le faso ma ngai le fa kalongo o maka upu o le me fo e ka kaunga kuma malama fo me yo fongo palemenge ili itu angai e watu bela to manatu malato fa longa e de sela ngal tulanga nga because e mo mia but ia watu fo la ko feedback that is constructive I don't need feedback pongi fa fasili vonga le o le tomo fai fa malepe pe o le undermine the government of the day because tato tu sisi tu asia tama le ato the government is well informed in terms of their CEOs in terms of their public servants o le solutions po tali o fa fitauli i lima o le CEO ma whaalulunga matanga alwenga whapea whale aufenga alwenga ale malo. But pawal mera mo mia mei le tuangai, yeah, let's do manatu. It's just like a kind gesture of what's your opinion on this, because e le tā ua. Nge se mea e ngalo le malo, pe ngalo le government of the day, ale pick up me le opposition. And this is where e mo mia la le koenga opposition e le whaakoa lalo koe le leile soi. You know, e arisi whai pole le ngale usua kua e sign in, sign out.
ai mo kwa ilei ma se au ngā o opinions e waku le palmenge. Ia, o so ia whainga i asu e lua se talang ke longa you were in the air since Monday, but today's parliamentary was better than yesterday, but I think it's the right move forward. And I like the new change. E mo mia swing of folk, e mo mia mea folk. And I think people who are still stuck in the old mindset that this is the way we've always done it, ia o le kūnangalanga i ei sa mo pea whapeko ko le me i se mele mindset nga asiato. Malo whaftai nei, lia taua, ka so whingalo, ma nei ele whasoa. O skasi o vaenga foi e ngō vaenga langa mai o le kaur soifuanga. Ia wa whaiso o ngi mea. Ai ke ro e whakaki liki lewa ia ua ngei. I ngō sa ngoa le miskao ko pe maua. Walanga a o ngin kalangol vaenga ia le si ki o kaur soifuanga. E kalangol pusa moa, pusa maa moe, o si pipi. Pa o menga le kalangol pa o kalangol si kaur soifuanga. A lenga fa ngof moanga le whengeri sa ngoanga le miskao ko pe maua. O loa e waku kong. Ele o kaua la ia wai kanku whakasi maa loa nge su e ngai loela ilo si kanga o kaua soifua. Alanga ele mwhai nga kele o loa laku kongo Samoa. Ai paule me fua elsi o whenga paule me le si fua elsi inga o kaua soifuanga. O pusa moa, pusa pipi ma pusa maa moe. Le whai wha lawe lawe. O ke le whaalonga kua o fia ai sa mo po oi sa mo kaungi mea. Ai alanga oi langa menge e whai whaalawe lawe. E whai whaalawe ia o pusa pipi. Ia ngā paua mea ka ngō fia ngō waku rea ngalanga mai vaenga lea o mo siu moa. Maa i o siu moa se. O wheka ka mo. Ale sa whairi tātou an tau mawhari siu moa. Ia. E lea taua, o neia mea uma. E mafua uma ona whamalanga i mai. Ona o le loto e le. Ioi, e mafua uma o ngā koe awhia. O le siu moa, wa alfasa o ngare nā, tu loua o le upu fo i e a vai atu whaafonga mai ane, tu loua. Lei, tu upea la tau mara au loto le anga la tau te whaia le upu lea, tu loua o le no o moa va atu whaafonga le tu loua. O le siu. O le siu o le, o lai kau mawhai ni usila, e o i Amerika, e o i Australia, se o lai, ai pe no vetu, o le motive, pe lena sau noa nei le whionga le pule whaonganu fo le e mana o e undermine, usa e manga ngā o fo le e tala noa wha atau sua, ona o mea wa tutupu matulanga, ai whaonga mai ai, e sao le leanga, a fua mai kalo le kau usu fuanga ngā o moa mamoi. Iwe, whawhiara wasi mori ka ili. Whawhiara whangu. Whawhiara whangu. Iwe, whawhiara nā tua i ngā oloa, ai au sa ngā le leua ea, o le si fo i mai. E oi tele le penisini, e whaitua la titanga. O ka ngaka i e oi mai le penisini. O tangata na ti e ka avale mai a, o ka ngaka lai ei ka avale. Ai ke sira fia le ia tau. E le kai oi se ka ngaka ngi a inga, whako a fau se whamanguianga le akua se ka avale. Ioi, tangata lai na tangi i lima maua i le afu, se ka avale la whako a o kuilo laku a inga. E le kai oi ka ngaka nga. O tangata i e o mai ka pisa mai le penisini. O le wari i e ka i koru, ka i wha, ka i lima ka avale. A o le mepiko i le anga. E le ngaka o lai ei ka avale la tau ai. A o tangata fo i a le kere nga a piusinga ka avale a kampangi. Lai feo ai solo ai ma ka avale a malo. Ioi, a o la tau fo i a le fia e o mai au mai. Ono o le tūlanga le. O le tau mawhai e whai le whaaroko le anga. O le tau mawhai e whai. O lau te talo i le tu. Talo sia ia toe folau ma toe liu ma fau ma se tō wha a kuila epa ma le ala i le pule ia ma i la tau ia fie whaile ngutu leanga ia toe liu se tō wha fuile le ina ia toe tata mai ia i tutonu lo tō au wha ia ma vea o tō ni tai
ma ua whaasolo fo inga māku kua ro kōsui fua. O le fesili ale o ki fesili ia te au. Le ia taua a pe fwoi whafunga mea le tunua misi o nei. O ke fesili lava pe anga whaapea o au o se aka li ia nga i kulo. Ia kuila epa. Po o se grandson fo i pole lava po se tangata e ainga. O la o fesili ia. O le ku ainga. O le ku ainga maua lalo lea. Ka ke manga o ilaka koi inga. E uai ma whaasifo ai. Pe afu ai langa kaukua. Langa kaukua i lea kuhu e pele ia. O le to inga maua lalo lea mali ino sia lea. Walanga aka kuhu sa awa i le whaapasenge inga. O ke loa iwa sifuru pasenge le ingo sia i mea ko inga le whai. Ainga sifuru pasenge a wai leo toi telefo ini la to followers. So o le true story al kala le o ke whaia kua. Ana o au se tali po se grandson. O le fesili le o ke fesili lo mafafo. Is this how my dad or grandfather, is this how I want him to end his political journey? I lea kua inga mea whapenge ua u i ai papa kua o lea. Ua matua e ho o i lea au whailoku e ho o i kai o e kalesi. Mea ngai pe e leo public mai leo mai a kai runga. Alanga o lea kau ke whaasoa mare a ngoa i o le whaife au. E la tau te whaasoa mai. O luinga nā leina ta whai atu. O te ofo ta ita. O te ofo pe a whaapea o le tu ai ngā tūlanga lea o le a sifo ma whaai uai. Le political career ma le journey a le ngai a sunga ya tūle. Langa kau kere manga at the end of the day. A tu whaafonga mai a le tūlu. O kere manga o ai le kua ngā mea lea. Yeah. Me personally. Kasi kakau kei loa ke lea ngā mea ngā whai ke lea longa sao i le tūlu. Ai a whai o le tu ai ngā mea lea lea la whaasifo ngai ma manga kua ia o ia. Oh. Lea ngā o kara kuspa ia o le mea o te popole. O le fuakia ar kanga ka moa. E eser ka ko fuakia. Lea ngai whai mai le fuakia Samoa. O le kele a o singa o rongu. Ma le kele o kausanga. O le kele ngā o mea kei loa. O le fuakia ngā lea ngā ngu umar kanga ka Samoa. A o le fuatia le atua le ataua. E kukusa kausanga yafi. Ma le aso e kasi. Vai vai desse esse. Ah, fa mai le tua. Le no. E le kau ia ngā fua wharaki ngoko ke whai mai ia kia. Ai e kukusa kausanga yafi. Ma le aso e kasi. Longo winga. E whape ngā fo i le meo le ingoa kau mea ngaima. Po o le afe maafe o au mea le leinga whai. Ai kasi asi mea e manga kua i. O le a manga kua pea o i lo le fia resi. I lo le fia ko i lalo. I lo le fia. Yeah, and the list goes on. Ia ona I motu ngā awhana o ke roe e tau o mai tatu whaasoa. I le ngau ka inga ia koe sanga I mai kukungu ngi ka I leanga o ka ngaka I le lei au lea nganga le kua wha lea ngai. E ka fueng whape. Sia tai lo wafsiri. Ia. A ngā whaapea vonga le step down le toina. O ke alofa e kulepa. But do you think if he was to step down, HRPP would be different? Do you think it wouldn't be the HRPP that we are currently seeing right now? O la utala moni ai mese fina ngalo le atau. O la utala moni la pale nei. E lua ka ngaka ia wako soa whapea HRPP. Ngar ko lua o fongo koe. O le usiri la ku fongo koe wa realistic ale le koe mo yo se HRPP. La nga sa ile fasi hope fongo koe whapea di paro karen ki angi. Nga ilo nga fasi hope koe come back le HRPP. Le ala nga ko usiri sila nga hope ka fongo koe. Ele so nga saungu malang kau whaleanga. I think was he the fearful notori. And this could be his last two. Okay, lo was he the fearful koe o la ngalasi fo ngai. Kasi o resi kanga kale la kamo e ngai I whainga talo kon lumangai mo le la koe kumalo. O finito ai ngai. O le ala le winga o whamtalanga, o le talinga o na whafsili. Anai, a nga vave wha vai kule e pare amaka. Alu ese malimongi. O ke le whaku sui a sausi si kanga e whaima fufonga o le HRPP. E le koe fo I se power. Yes, different leadership. E le koe fo I se power. But e iai iare kulanga le lei o le lako wangai.
o le ai ai se kulanga le lei malanga we need a strong opposition pe anga kupur me anga that's my view le atu e sa le leia e le anga le cha pipi o ka inga le aka le papala ngi ka ko le leadership ai o ke lenga foi pe ki kilo ngi foi le cha pipi o lai ka kan fen ka ia ai pe pala ai o le lavenga o le fenga pa ki wa ale a fai le e kwang kupu se me fa pe le swingo ka inga me fa pengi e inga o le cha pipi me nga o el sap sa wa su lima sa wa ko le ka ko vai a kwai le me kupungi se fu fa lo ko su lu le lo pe e ma ku le pa inga nge ko se fu pe a ya nga foi ko se fu e nga ko wale ko so nga ko wale ko so o fon ko ku le pa limon ya e la le pule logo winga la a fa pe e fa o malo per ko le ai ngo ese si vai yo ko la le ku sa le marsa is ka mi olu Ole ma ngai in the last 2 days as well, Asiata, because I know you missed the first parliament. The last 2 days, esele uniform dole fast. Anga finga of papai. Today of mu I were on the other side of opposition. It just looked this like uncoordinated. And it just speaks hongale mo popo le kule ale malo. But there's a dire need for a better opposition. O wale le alunga luma le Samoa. Ya. La ye tatu wata na em fai na tu fu lunga ya na yacha ole mau poponga. Em na tu mai le na. Walava le anai mali atu. This is it. Na kala le fai the picture speaks what? 1,000 words. Yeah. 1,000 words. Walava le e ka umayai mau poponga. E mau sali. E loto ngatasi. E malolosi. Ya, and the list goes on. Fai a pule mea oi nyau kala. E ke kango e wha makala mai le ata lea. O le ata o le mau popunga. E le o mea ia rekara ngō mai le atua ia ngā fionga. O le fale o le mau popunga. O le fale ia le file mu. O le loko ngā kasi. O le kuku wha kasi. O le fe oi oi. Le i marisi lako kōginga ngā mua le lanu pai pai. Yep, just getting it. Ai le o le winga la te tala. E le langa o le ua pewa o onga umari upu HRPP. Ona o le maanga whangafa o le leadership. O le maanga whangafa o le leadership. O I tonua, e le o mafua ai o nā. Tala rufa penei. Ia, lea, tau sisira mai. Ia waiwa i lai ka mane. Kai. Tau sila atu. Ese le mau popo. Ya, tau sila la sa mo le matau tia. Ya wala vale na. Ana? Ya. E sa wai ya fui mo. E mai ka waku kongo pare menge e lo ko ape ele o kasi. E kasi la kilo ele o kasi. Ya o foi fongo e fai pekesa. Kelo fongo ke mai ka waku ia pe ngar ko fa ia fai pule la e masangi nga ia pe ko lima ia ko kele le waku i fongo e kele ngale a wai fongo e ko kele alan kele fongo o ngai kinga ma ngai lo ma ku ngai kele ku fongo le ko kele mai ia la ko fongo ele o kasi e lo ko kasi ki kilo o fese kai mulmuli nga ba ia lo au ora ku se fongo o fese kai mulmuli nga ba ia i desi va nga fo ia nga waku se fongo e ka mai ngal mo kwa fare kongu ale o mela ele kai ngale chapipi anai sei ko vi fotas ya le atale na le e sei fa toila utala le atale so se atale mo ma po mana na pu me le ele ala inga fast man la tua ale mali e wa e ve se tu le atale ai tau lo ma fau le si fa atale no nga ale le tau fa le nga solo mai le wo so fa na le la media ba Malaysia na tamana ila to ro mana tu foi la na tala le na ru fa ile te mi to no aiwa ia mala o le atale pe fia me ma sa wi fia me tu dia tu lo na fio ngai la au le male tu
Le na fai ila na tala ua mai ana so ta inga mai Samoa. Wale ai nisi ni followers ala wale to yai nisi fo io le kapeneta wale ai ka i o koe fia lango i la le mali to. O le majority umala wa ya fia mi. Io e. Uso le ka wo ro ma fa. Ai, wale mata mai, le mata na mai. Se tiro la le mole mole tangata fatu e oso lu mole mole fa tala fa lo to le anga mane me ale le mongi oso. Me ale le mongi oso le fa ya ko e ora so nga oso le anga le fa la wa la fi de sifia fa valo anga ngale o ki maru po fe o la fi a le fa na oso mai fa ya na valo anga lu mole mongi fa mai e uma e wolota la au le mali to tu lo. Vai la ye mata mai le atana. Keep on looking at that photo. Vai ile sau fa email tangata to fai mai mo le ngisi ko ka ko u ai ko fai mai e uma e far pui a fe nga sau fai mai e sau fai ko wai lu ngor karika sa mo le ngor kari pungi le or kari pungi le e fe so angi le ngor kala kus pa ia. God is a strong tower or karika or kari pungi le o se si e suru fanga ele akua ale lo sa fai mai ele parmi eu queria lo ma i via ma kola uri e kilo le akala ole si me le akala le akafole le lai lungo ole ngofo le fonga fikalai ya nga wo ko fa akole le akafo sa ka wonga oi le divine mercy divine mercy le ko le fonga fikalai ei ko wa kai nga wo ko se vai mo to fa fo ia le mamani o fa fo ia o mana tua i le tala ale tua na fai ta vita o lo wa kali o Solomonga o le ai faua se malu e ku ila akola o le winga o la tata se pe wo fai ma fai ngi u pa ku spa ia mo o fai ma kele loko foi seta sa o ma kele loko foi ma o mo ko e kale sia mo ko le lei ar fai ka ku spa ia le winga o la tata le anga le manga onga le sai le loko ka vika paua le menga pikia ye le ku le anga ka ngaka nga ye longa loko ia fau se fali e ku uai le akola au por fe nga ai pika e le fa ka uinga ka vika nga fai e longa ka ri o Solomonga e ka ko mai ala yo ka ko fa ki ngor me sa balinga le nga fa o le nga nga o me ngu mera kasi ngai o le divine mercy o Yesu le nga lo ai la ku si palmia o le palmia ka ko fa mo fa pe ka ko ela ku ai la ku e via yo ka maka ele fie popula manga ya vesi o le o ko ava ko ele tua ka vika le o ko mai le o ko mai le akola au ko fa le dei le o ko mai le ata le ka nga lo le Yesu le nga lo e kau ki le fisiringia po ai le ka le sia e onga pa wale mea o tatu talia ina mai loa e anga a whaia wha vai le kua Samoa o mea umalaka ko ke whaia e o ngā ko kongu wai le sua whole tu amen ia o se kasi ngā vai ngā kaua e wha maru si au e fo mo wole uso i ngā ofisa Hafkai ia Asiata, e ke lo le fofo o le kulanga le ke lo le me e mawhainga susangia koe ngai kāke e whapenga i e whalongonga mawinga kau mawhale le vai yesi maua le vai yesi le TR marketing whapea foi le vai tamalingi ia ma le vai sasalapa le lo konga kua kulunga le website le TR marketing e mawhainga purchase online whaso ta ia tālai but ese le alo mia o le o vai ia a talanoa foi ia asiata o le toe siata o le koe whalongonga se ngungu o le pesili wao ngā i ua ngungu ma le wao ngā le vaile ia asiata o mero e asiata o ngā ka mo e al mero i e o le koe savali eku ai whapso tai leo pepe i le TR marketing le lau maka kua kulunga le website al kamalo ia ngā where lo oka ai ka ke fo vai esi ka ke vai esi mar ku renga me ngo vai nga malau ka mo ai e vai o tu ai le vai nga ai me se foi le
le ataua me se fo'i anai se tui foi lunga le tatou mo le sira fia le tatou watunu o le tatou producer fou le wa ye ma producer fou le mai kina ko paki o le ma producer fou ko e mo ela o ke ma li producer la nga o me ye le o mafainga fai kanga o le o tou sira mai yeah, the man behind the Why for you leave your body? Your maternity leave no more. Ola ya o producer la le yo ola ulu ida ya o ya kanga ola ulu ida ya ila so loko e mongi me ke faya fari mela le ka lo producer ma ya o ke lo su e mai si voi de ka mo fa mo fo ko lo laptop ai fa mo le anai se tato atu ai nei tato fa la wi lo nei weekend o le to fa wa tato fa so ma ne tato fa so ai ina nei te u pa u ye te o le weekend le ale asau nei tato New Zealand ia wana ngalo le tato fa moe la wa lunga la va le weekend le nei fa mo le la sa moa tato nai au kilani New Zealand o le afio atu le i le fa moe o le fionga ia va va sa mana ia Winston Peters o ia fo o le sui pa le mia o le tatou whanau le nei. O le road show le pe a tatou tu i whainga ia wa introduce le fast Samoa. Ia le ua mai sia vahenga e mana latou road show. Se aso fo o se teimi te ua reach out to mai le lei pa latou manisi o pati. A o le matai Samoa le ua mua te talo mai mo tatou i au kilana. Tau te wheiloa ia i le mota Samoa i le tā o le tasi, anga i le tolu i le afiafi. A fio mai matala mai a mo fo se nga malosi le aso ia ma se vai malu mo lo fio mai e tau te feilo ia e tali se pa ia fo le fa tala ula mai le ta mali wai longa so na sao wai lona sana fso so mo si o tatu botunu e faia le mo ta sa mo le sto nei ai o le tai a o le sto nei o le a fa tau mai le tatu fa usi kamalale e ke koforo kamare ke kauli ko mo mi se vai isi o le tatou fa'ausi e fa'atau mai le taeao mo te Samoa ma le tatou talo Samoa container mai Samoa maua le fa'ausi esi ma le fa'ausi talo le la maua le fa'ausi esi ma le fa'ausi talo e fa'atau mai la le taeao e tau ai le taimi ngā solo doi le atunu ia pe a fa'ape ngā solo kula ko koe a le la tau mwhaifa ia wan tatou fa'amoemoe i le asutona nei o le isi a tatou fa'amoemoe i le afiafi lapa o le asutona awana ingalo le fa'amoemoe o le fionga ia tai o le seu fa'amoemoe le tatou atunu ua mese o aukilani fa'amoemoe tatou lalago fa'atasi ia le fa'amoemoe sa'i le seleni o le fionga ia tai o le seu e malanga mai e au ai le fa'amoemoe lea aiga malava paolo magafa sili ilangi o le fionga ia tai o le seu ae maise o fans uma le tatou tautaia'e manisi o polokalame o le tano ava ma tatou polokalame malava le au e vailuga le uso ia manatu lelei a misi fo'i ona inisi o tatou polokalame ia tatou lagolago aiga fast lau fionga fo'i le taitaifono ia lau fionga seua muli fa'apea fo'i tatou laulau mamalu ia te vaga ma Project Varsity ma le tatou aiga fast i aukilani tatalo mai le fionga le tai o liseu tatou lagolago fa'atasi lona fa'amoemoe faia le Club Royals ia i le afiafi lava lea o le asoto'ana'i a sau nei i le tā ole iva aga'i i le tolu foga o le pō suga le atou savea Al Harrington lavea ia o le aiai foi le suga le atou a Godfather ma tatou media uma le gata i lea ia o tupa'i mo fanua o le isi tatou organizers lea o le tatou fo'i fa'amoemoe mo le fionga ia tai o liseu e fio mai ai le fionga le li faipule ia po le sui mamalu o le atou fa'aolioli o bala na keisi o lo'o taua vameina ia e filo i fo'i lea afiafi lua sefulutalale o lufale ia fa'afiafia le tatou live band le Young Love Band be le tatou DJ Leo i le fo'i afiafi ia ona inisi na o tatou fa'asisilaga o lesi vaega o tatou fa'asisilaga mai tatou aiga fast o maua i le avanoa lenei tatou fa'asisilaga lea mai le tatou mafutaga a le Fast Family aukilani ia mai le fioga le taitaifono o le a fataunuina le fonotaga a le tatou aiga Fast Family aukilani pei ona sa fa'ailoa atu i le tatou kalena mo le aso sa o le vai aso nei lona uiga umalogo fai le fa'amoemoe lea ia tai o liseu kakou palasi lo kakou fogo i le aso sa ona o ni mafua'aga tatau
se i wha tia uma mai le au malanga mai Samoa o na toi whailo oi wale whaia kako whongo le longo winga kau ke e whai a tai o riseu o le a le whaatau nuina le whanotanga a le tātou a inga fast family au kilani e pei o na sa atofa i le aso sa nei ono ni mafua anga tatau se i wha tia uma mai le au malanga mai Samoa o na toi whailo atu lea o si aso tālo whia ngai mo le tātou whanotanga whaafitai o le tātou laulau. O le si tātou whaasisilanga mai le tātou ainga whaasi Sydney. Ia, maua le avanoa tātou whaasisilanga, tātou ainga whaasi Sydney, whaasisilanga o le whono. Ta talo atu le ava ma le whaaloalo, ia, ai whaatalofa fo'i ma le soifua manuia ma le langi e mama, ai wha mole o le a whaia. Pa i o le tātou whono. O le a whaia le tātou whono i le aso sa a sau nei losu ma le tasi o yuni. I le itu lai wha, i le afiafi, i le nofuanga masani, Pefia, Hall, tasi o Lima, Lindsay, Street, Campbelltown. I le hall na utu i natu lea teiru. E whaia i le tātou whono tanga masani, tātou ainga fast, hu ila loi lau kālena, aso losu ma le tasi o yuni, ia a sau nei. Ia, wha manenga ngai tu muru wha aloalo, te whono male lau. Ia, aso soifua o le tina matua i Andorra, Tiraman. Ia le atoanga o lona valu sumareo no happy 86th birthday. Thank you for your love, guidance, and for being the dearest, is that a word, of our family. Or, yes. Yeah, hello. Mariatu le valu se furuono te usaka. O le tina matua i Adora Tierman. Is that how you pronounce it? Happy birthday, Mom, Grandma, Great-Grandma. We love you so much. Ia te lole tatu wa notices na mo le neia vai ngole fiafi te oi sisi vaenga for i anai ia ma le tatu merchandise le o tau nui nei le tatu tau te iae toa Samoa merchandise mai se foi o le tatu Mr. Falai ma le toa Samoa o le afa tau nui nei le tatu sisi ngā fua i le vai aso fou le tatu sisi ngā fua le malanga mai ai au mawai le avanoa fa mole le atau a mese foi ia o le fionga ia nai o le tatu producer ia o le ototonga le o le tatu sisi ngā fua mo le pai aso fou mo le sila fia e le tatu o tonu o le aso sa asau nei i le tā o le ono i le afiafi o le atatala alo ia ai le sauninga fa le lotu ia o le awai malava au uma o le atau vā le tatu tournament ai mai se foi o au whaafiafia ia o le awhaia le tatu whai ngā lotu i le stadium lava ia i le stadium i le aso sa asau nei ia te ro e nā tonu lava e whaia i le tatu i tā leono ia whaia i le tatu sauninga te talai o le aso ngafua ia matai e tātou parade whaafofonga mai la tau uma o leo le asava vali ma tātou ausa vali whaafia kirikiti a o tau maua mai proklame pe fia fe tāua nei whaaringa ia e ta tau ona tā leono o tau i o umai le malai ta alo i le tae ao o le aso fua whaatulanga i le tātou parade ma tātou savali au whaafia au whai pese siva a onga ai mesi foi au kirikiti e ta tau ona tātou iai uma i le nofuanga lea i le aso fua le tāu leono. Ia ona whaanga solo i leo le tātou parade, ia ato ai tau nuu lumo le stadium, i to tonu fo i a mesi o lumo le tātou stage. Ia ona a mata le li sau ni ngā lotu, ia ona sisi ai leo tanga vai i tolu. Ia o tātou nuu o Samoa sifo, Samoa saia, mesi fo le malo tele meleke. Ia ona tala loa i o le tātou malofa alo alongia. Ia, o le a awai mai le fionga i le tamaita i o le konkeresi. I o Amerika, sui o Amerika, mai Amerika Samoa le fionga. Ia, ui whaatali au mua a mata Coleman. Ia, o ia o le tātou malofa alo alongia. Ua lepa au mai, ia le tātou malofa alo alongia mai Samoa. Ia, ona ai wapisi tele le tātou a kapeneta.
ia ua le pa'au mai ai ale sa ave le tatou vala'aulia i Samoa ia ma le afioga i le meia afioga tula'i mo Samoa Gabriel Reyes o le meia of Adelanto ia ma tatou fa'afiagaiga manisi lava o malo fa'alologia lea o le tatou fa'amoemoe asolua o ia asogafua lava lea amata i lona tatou liki kirikiti ma fa'agasolo ai lava afiafi o le asogafua le ala iai na su'e atu ai ofu pi'i o le tamofalai ua galo ua alaga e taualuga le asogafua ia i le show o Rakishi manisi o alo Samoa ia i tulaga o le wrestling live e mai mo ai le to'atele i le afiafi asogafua auau kakou ka'aloga kirikiti asolulu ma fa'auau ai lava o le afiafi o le asolua faia tatou tauvaga manaia ma tausala au kirikiti o le afiafi le taoleono i le asolulu o le a faia fa'afiafiaga sui fefiloi fa'afiafiaga aʻoga sausiva ae maise o le major vibes nisi o alo lau iloa o le atunu'u tulaga pese logologo a o le a fa'afiafia i le afiafi o le aso lulu le taoleono aso tofi kirikiti le aso atoa ae fai ai taualuga le taoleono o le tatou Little Miss Pageant o no winga o tauvaga tausala la lelei mo fanau tamaita'i laiti afiafi o le aso foraile taualuga i finals o le kirikiti a o le ono i le afiafi ia o le a fa'ataunu'uina ai le tatou Miss Pageant a le au matutu le afiafi o le aso foraile ia o le taualuga lo lea i le aso to'ana'i i le tatou prize giving ia matu'uina ai tagavai o malo e tolu ma fa'amae'a ai le tatou fuafuaga o le tatou sisigafu'a e taualuga e le tatou posiva i le afiafi o le aso to'ana'i na o le fa'amanatu atu mo o tou uma o le afifio mai le stadium e se fulu kālā le kapaka te sa'oloto ai mo le aso atoa o no winga so o se kuaiga ka'avale ke sauai ia ma le pakaga ke lē lava i totonu o le stadium e se fulu tālā ai sa'oloto ai le aso atoa ia e se fulu tālā every entry e te saua i le aso ma le aso o tatou fa'ailoga nei lei ataua ma anae ia o te lona lua afifio ma le tausaga na tenei ia o le fo'ina fa'apea le tatou komiti te lua toe afifio mai ua uma no fa'ailoa ua lē mafai ona i oe o lua taitolua e te lua malaga mai lenei taimi ia ona o le lua feoa'i tele lenei tausaga o tatou fa'ailoga mo le kirikiti i ali'i o le manu malo po le champini e fitu afe tālā o le manu o le tulaga lua i ali'i e 5 afe tālā o le tulaga tolu i ali'i e 3 afe tālā ia manisi loa au e lē manuia i le top 3 ia e maua latou fa'ailoga ta'i afe tālā lolouiga e leai se au e fo'i fuga pe ke sau e faia'iga e leai sau malo ae ke fo'i malau afe tālā au o tamaita'i tulaga po le champini e 5 afe tālā tulaga lua e 3 afe tālā ma le tulaga tolu e 2 afe tālā logouiga o mea ka iafe ale e kauke alu ai kakou i gai Victorville e le tatou fa'amoemoe tulaga i tatou a fa'ailoga fo'i e pei o le polosapo e maua le fa'ailoga o le polosapo o le mulumu o le aisilia ma le olosilia e maua fa'ailoga tupe ta'i se lau tālā americano tatou o'o mai tatou fa'ailoga mo le entertainment i Miss Little Miss kamiki kegeki laiki Little Miss o le asiampini ma fa'apaleina maua lana 5 se lau tālā o le tulaga lua 4 se lau tālā ma le tulaga tolu se lau tālā o le tatou tauvaga mo le Miss Teen ia po o le au matutua tauvaga Miss po le lalelei o le champini ia po o le sili e afe tālā o le tulaga lua 7 se lau tālā ma le tulaga tolu 5 se lau tālā fa'afiafiaga mo tatou siva su'i fefiloi po le sausiva performances le venalua mai mo le tausaga le tenei tatou a'oga ia e afe tālā le sili ma le 7 se lau 5 sefulu le tulaga lua ia iai fo'i fa'ailoga ua tapenaina le tatou komiti mo tauvaga manaia ma tausala au kirikiti Texas o le a fa'amuliaina i le sili tulua ma le tulaga tolu maua fo'i tatou fa'ailoga selele ia ma le anonoa'i osi o to'atogana o le matou polokalaga ia le ua fa'ata'oto mo le vai asofou e a matatu i le aso sā
se ia pa ia le aso to nai le ataua ia fa pe le fionga ia nai. Ya, malo. Malo. La songa fuola a maka mai me ia a. Yes, aso sa te tala le saune ngā lotu le fiafi, aso ngā loa, a mata loa ia fuafua ngā atoa sisi ngā fua. Ai tau walunga longo winga, e aso a koa kirikiki. Ai talo le ono i le fiafi wala temi fwena ua maru le stede. Wala fo ia fo i le lai lo ni tau fiafi. Ia wha ngā sono loa, everyday e iai entertainment mai le ono. Le rai ta tala i pi inga ia kako kamo falai marakisi. Asia tafa man mole ale I langola kako keimi. Ole updates mai Samoa. Nela kon ko kulunga. Oi, ia mai. Okay. I'll read it out. Okay. Government of Samoa update on Samoa nationals detained in Vietnam. Since becoming aware of this matter, the government has taken active steps through its international partners and diplomatic channels to facilitate contact and cooperation between the relevant authorities in Samoa and their counterparts in Vietnam. Skipping right down to the bottom, the government remains committed to ensuring that further updates are provided to the public and should become appropriately to do so. The government respectfully asks the public and media organizations to allow the relevant authorities in both countries to carry out their work without interference or speculations that might be prejudice ongoing investigations and future legal proceedings. Ia o singa update nga mele kakomalo e whakakau I ngai alo mawhanau ia o lo whaapena tupo le whaapena Vietnam. O le mga iapoi le whōringa mai o leo lo iei lawa ngā luenga whaawau o whainga malo nge I mga upu lea. Yes. Am salo no whapuinga whakako whainga I ngai a sosa iau ngi kako whaalawi I susuanga whaawau malo. E mo mia lava le accuracy o le whainga investigation and also reporting. Pero mea ngā le o le sau le press release o le malo ngi le auli. Ia, o le si update a siata. Le anai, mana tua mai, a tu tele mai le Qantas. Mana tua mai tasi le vaenga le fuina a mai le saunanga le sunga tui le pa, I si tasi ona fa tanwa. Ma fisiringi ai le malo po ye se la tau fufuanga o fai I whanau nei. Ai e peia tangia mai lana saunanga hui le pi fōringa mai mana o e tango fi tu le malo langa nga mai ai lana tala e tau na fesi fufuanga ina ia au mai ia whanau nei ma mai ni Samoa. A le la fa fitai o le wa au mai manino le fa matala. E ri se me fa pea e obvious ai le kau mo fa yo ko malo e au mai o ri e mai Samoa e mai le an tupa. Da lo wingo la fa o tala le tu fa ia. Fa fitai le u fa manino mai lama. Ta atia o lai fai feutanga inga. Iala tatau o le tula fono I malo e lua Samoa ma Vietnam o lai whaau whetala noa inga lea ngai le a mai a whaafai ngufia nga o mai e pei o na tau sau noa le toa ina wai o lantala na whai o i se fufuanga Samoa ka mwhai inga au mai ia whaangau nei a Samoa I e le ai e whaatino pealo le tula fono po whea e whaatino ai whawhitai o le wau mai le update o la lai fai fisoka ima no winga let the process ma la procedure o uma me yala o malo e lua fatula fono tatu allow de vahenga na ai fatau lupia ai le mafainga ka ko fayangi ni kulanga manifest ni forfolanga fo le pi fa o sofia I hopongi ai le o tusa malo tula fono I to inga cases fa pe o to fa po fa lo tele ia no to fa po to I lo sonoanga seta. Just reading a little bit more into the press release, the Ministry of Foreign Affairs and Trade has sought the assistance of its relevant diplomatic partners with representation in Vietnam to undertake its consular and diplomatic responsibilities, in particular seeking information on the welfare of the two Samoan nationals and facilitating communications where possible. Yet before we'll reach out in fact, most of the diplomatic partners, Siaki pe face welfare check.
I alo ia to lua. Ia ma vava e pe Mosef so ta inga. Le ngā kongu lapa so let the process go through ma fai ai awala awana I tato ma ia fai ni forforanga fu le fa pia mai walanga a fa ro mo ila tangata ma inga I sawanga a te te ri tuanga inga fai pe ia fa inga pe me fu le ngare video qualquer fongi fa filosofia mai roga I ma ko fa nga u ngor fa le la mai ni ele ai ele avesa o le ngana e fai ngofi matalia ngofi mamala malama ngofi so le la fatai le wa mai le fa silsilang fa lo wete a wa nga lu e ta wala tu ina inisio ta to finga mata to bali le ma tu nu lo ye ta to so tanga fa malo wala nga pe le se ka ku so ka nga fa malo fu le ma Vietnam ya o te lo la fa nga ni si ta to wa vaenga diplomatic connections e va la lata ia tulanga fa pia ia ai ka ku tari pia ia paulo vaenga ta u su e mai o Samoa po dali un orkesi le fa nga solo Samoa ia e to mana le wa e sa o ia te lo tala tangata e ko mengi nga inga fa sala lo ale te tari tu mai e pi fōringa hoi lele e kai ngā maali e langa ele ta oto lele ia oku I a inga fōi o langa ki ngā o mariula ko kangaka. E le whai mai o se kala whaapea po I se fufuanga malo e whai e fisosoangi e ka maikia ngā o upu ngā langa whai mai po I a kai kai o le kuanga. E a ta ita ele longo maali e le whaarongolongo a isi tangata. Nenga e a kangia mai o le raka u whare malo e fisosoangi ka fisio kangaka. Tato o I langa ngana tu sao. Ai paule vaenga taua le watali mai malo la o faila to so ta inga ya la nga te tau ai le suia ai fu le ami o kongo ka ka o mafai mare o le wori ku dil fa salanga po o yanga fa ko o mai e for fu ingi la palapa e ka wanga o e face le mele wa ka ruile o mama o e fai ko inga me fa pia ya mare nga fa lwano ya maro faftai. Well, start to update. Official release: Qantas Airways service between Auckland and Faleolo. Qantas Airways has officially launched its inaugural service between Auckland and Faleolo, marking an important milestone for air travel to Samoa. The first flight, QF A145, arrived from Auckland carrying approximately 145 passengers. The return service, QFA 144, departed Faleolo this morning with 95 passengers on board. The aircraft arrived at Faleolo International Airport late last night and departed early this morning. Ole introduction there for additional airline services provided greater travel choices for Samoa residents and international visitors alike. Yeah, ole o ata ye ole Bailake, ia whape for ia air hostess, flight attendants, yeah, and our Samoa Tourism Authority staff. Yeah, whape for staff o le fionga ia whaofunu e vile, I le malai valele, I le whatalinga fo I o le vaale po an po. Ma lo vavjai, me taua o le mesiri. Ia wala ngai le fo malanga le Qantas si Samoa ai o whaatai o te talai no le whai tutoa. Whai ngā malanga lo nuinga ua tolu tātou waa te whiriwhiri mai ai mo whai ngā malanga mai au kilani anga I atu I Samoa. Air New Zealand, Fiji Airway, lewa iai mali tātou Qantas. Ia le la tātou. Ia, no nuinga e tau walunga se whai ungore nei tau sanga po le atulanga iai fuafuanga programa e whaatau tutol malo. Ai lele ro markaku va lele Samoa. Ia ona te le ala ia leo vaenga lele. Ia ma vaenga tau. Tupu. O se tasi o vaenga anae mali e tau. Toi fia foi mai whau mali. Nanga le tate va aia. Wa rush sa o le sau wanga le fionga li parmi. Wa matua I Russia ia te o le tuana I malanga vaenga. Fai loa, fai, mana o le upu foi le po fea loa me ia po fea loa le vaanele. Bi o lai fisiringi me fo ia ka I rusu sengere kau. Ai mana tua mai.
e so se fola se whainga malo au whatapena mo le paroka. Le whainaka ko hui ka ko kusila. So se fola e fola I mea e kukupu le paia inga. E le fola I mea e kukupu I se masinga mua masinga ronga koto. E o fesili la ile HRPP ma la to te taima ila tau ia to mui ia te mi. O le whakoa makar paia inga. Ai whawhiwhengi la te aka kou o kausanga fōu, kausanga ronga koru, kausanga ronga whā. Ai wherua ika kou whaariri. O le ala risi mea kou keo mai whai mai risi, I risi, o ala isi kou whakosi ngai whai risi, whai ngā pāroka. O tau maua mai. Yeah. Tu sa o le la early, o le kusa peo mea pinko hoi le o le la early bird. La apa ve ale o mai. Patu foi lau tala, ele toi loa whai le ta alonga porokita. O le lala o mai ngei, ungai. Ai ola ko pulu ia, sa ka ka fi se yo le kausanga ronga koru ko longa fa. Ona amata lo le ta pisa mai nei mea. Ya ale wo va ve au mai sau kia ko ngei kai mi o le fa ap kausanga longa mo. Ia kausanga longa lona tonu lona fa, e lo pe ke fa me alo fa me Elon Musk wala wo trillionaire ka maro. Se fa se ma fongo wala nga do ngei. Ele lo pe esa o ele par mia fange ko folanga ka ke mo ma ko folanga ka ya ma ko fa o ai ka fa ya o le la o mai nei rush mai fa mai o fea e o me ai a tamaiti le o e o le tupe a sa fata e o le a tu langa fa pe nei se ka ko mali ni e o se la uli mas for back to school so le se o le whakua, o le paia inga, e le kasi se kausanga, e lima. A uma le lima kausanga nge u whakaungu uma. Wala isi me whai e koko whaleanga, o i kou campaign. Oa. Ia na. Ia, ona le tato teimi, o le mataupu mulmuli, ia whesinga whangongo le mataupu lea. A le la tua tulunga. Ia. Sa I pase kua le aka lea I le ofisio leo pe a whai si kanga I fo le ven lea ma kanga ka whaapalpalea le mako whau. E ua ki whanga le mōri o le awai. O ngā wako e mōri. E wai I whaonga le laka male siri. Ua whanga le mōri o la wala ali. O ngā mea whangongoa nge. O ke reo loa pe o le mimika, pe o le lava le aonga. What it is makua I. O le oi mai sa mo pe mori ala ku ka pe mori. A voi le tau te whai atu, ne wa e maua tonu le atua. O lea e mea la lea sa o le pese wea sko a misiruki sko o fila mea la lea le ko fila. Pa ko le pese wea le. O lea e o mai le tau whalea ngā le HRPP I paua a re fōringa mai e le ofia mo o mia ia ka ngaka se paua. Mai, simple as that. O le fōringa mai e le o rai whakau ngā e le fia manga o ingi paua. Wewe no mo whaka ila rutu lo whafonga le tu. E le lopo o a mea ia mo musua I whaona le mori le la le lopo ni mea tu lo mea leanga mangi sui ngore aisa, whakau ngore aisa, whainga o ngi whaika anga I ke ngeki kulou whafonga mea tunu. Wa on baumar mea e ma fuele o whanga whapela le mori. Ona ua malama ua masani no nato o langa I mea le pōriuki. Ai mongi ai le saunoanga tangata le amai tono le o le video pe. I think pe o le leo o natu. Rai sa o le lei. CCTV le iai e kaua maua le zoom in. Wa tauna wa kaua maua inua. Mai o le uto e vatuto e mai tasi a anai. E o lai mai mo mai sa mo e umora lau kara le koe mai lunga. Ona la fotu le te rua whamai a tatu pokala. A koe mai lunga. Whafonga le lei mai ale atu lunga. E kuai ia leo leo, e kuai CCTV, ai vate ka kou rewa moso oi. Sila le lei mai ia ka kou sa moa, o kira ka siala vai e roa ka kare. E mo le sengi ka vale pere. No. Ya. Ka I pase kua le aka lea I le ofisio leo pe a whai si kanga I fo le ven lea ma kanga ka whaapalpalea le mako whau. E ua ki whanga le mōri o le awai.
Tau ngā koe mō via. Te wai ui whao ngā le lako ngā le siri. Ke ma se pa se farisa po se tawana maua atu e renga tele lau sili falto te sia solo lua se e murli angi si mea e mo ata e au ke ba ko hands behind sa oia ia kui vasa ai ia ona ole taimi ia matou nei America uro si fia to e fitu minuti ona tano ni tu la suma lua level po ia au te lole nai la tale fitu ia tatou e fa te tele mo tatou la mo por kala me nei manga ona fia fa te fo ia man nei ai o le fai mfaso mai tatou producer ia am se fo lo o fatala fa tele atua ia ele nei fo ia ona o matou le fato aso lulu taiao au te lole tau alunga tatou talonga nei le fiafi ia o tele mana o foi le uma e walua whakarisi o kaiao o tele mana o rango ngangi ka longa ia o tau ai o tele mana o e te lua whaanoa noa marua mo moe whaanoa noa nei po paula o wha maa whananga ia o lua lotu tele ia o tai au le ska ko por kalame au wangi I fai mai se rua ko fo ile ki rua le ava wo ile aso tai au ai manu tele ina le nei a vai ngola fiafi a lo fa tele atu mo rua mai se sa mo la tu pele ia o lo manu ma to I America lai pisi aku ia le fionga fa fo no po Mr. Falai ia tai pe penanga nei so fu nga fo ia mo le aso tai au ia mon wia foi le pai malanga mai sia mato au kilkiti le strong town te lo na wa sauni fo lau mai ia stai no nei le fiafi pol me fo wai lungo le ia pui au la vai ma au te tai ia o le tua ia wa le fai malanga mai fo ia mesio nisio au fa fonga mai foi au mai Hawaii au mai nisio o stete nei le fai malanga mai mo tatu fua ia pui le tua I lungo le ala tato filo Elvis Fou ia ai mo tato la vai le fiafi te alofa te letu e taua manai tama lelei pa le tato ofisa ia o te fo ia tu mani mea lei mo o lua pe o lei lua fa moli alofa te letu aso ko ina sa o fe mai ke ko walui fa uma ko pokalam sa o vai kala fa finga sok pai ke so fa uma fe ia le andaua la foto dia te fa uma inga tato po kala me fiafi kau sola kamar yeah. No, we're gonna finish it off. Bring in the last, and then we'll play the ads. Sauno le ataua. Fa kai kele. Nge fo fiafi makako po kalame. Me se foi lau sunga siaka maro fa kasi mai mo mau no fongia le ko le fa kasi ko foi mai uso kai ku fa finga nga foi ko lang. Mo kako fans ma lau mai mo mai sa mo ngai kula wa fa mo ka po kalama mo ngiel po fa se mi kile fe lo ai kai mi lo vai kas lo fatele atu so foi bon de fiafi so fo manuia malangi ma o lo ingo o matai a leota sinau mea tau fao o a lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani I tangata uma o le Pasifika. Ai sea awa e tā ua e le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tato ofisa nei Brisbane Australia le o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins.
I say yo upese pese atu mafamatala no mitamo fiele mafaya upuna famatala Ua numera tasifo I oile pacifica La usamoa La usamoa You call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio mai a I lau ainga. Le no fuanga e matua whaata uaina I so o stangata. Au e whaata pena I mono tu wa e seato, si aki mua mua o pepa balanga I da malai vale de tele. O na e a ngai ne I lau tūtau o vandi, o lo o iai le tato VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. O na e ulu whale ro lea I se wa ai ngai matua I maa hofa tele lava no na mātua o fi. Le whale olo airport VIP. O lono winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te mato. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame I a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomi a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa firu lima ta la mo tangata mātutua a e luaso mara lima ta la mo whanau I lalo sa firu lima tau e paulawa le mea te whaia o le tutongi online o na whaali leo lauri City I le taimi e te taunu wai. E te whaonga ina so o landa se whaenga le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena I lau whainga mlanga. E sili lava lau ainga monu. Le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today.
Mo le whaongaina o le talo